yetim kra emu sempi no so wu yen so ehu to yeso nti yanko saa baby on da nti wo ma me wu yen fie say ni almost getting to 50 I don't know to 15 years that ma me wu na wo fie say na me konya be 10 years 11 years too nti why na tete wo the tete me as a man from China mtina ge boabo wo ma me wu na wo 10 years e say dan na why na de wo koma wo bi at the age of 10 years or no one try because wo ma me ewu me mama auntie me mama nua ba ko na etsan chenga accounts na oma na edi ko school na me ko me wo JHS na tina me so de ekoto aban school na me ko isi me wi wo ma me nua no wo hene mama nua won kan okay na won de woni so ma me afri mu ene ade nti eniema mu yes ana de no wan ko ma me nua no wo akra mama nua no pa so ne maguni so de ne mana to prepare school mo so sure mo eno de ha adwene me pa che wo se wo de beko because se me de beko me papa me ni dan po wo me papa fie so ti ase o ma me no papa nyina ya asantefo enti ye nim se asante amamre mu no ye ni dan e wo ye papa fie ye di ma me ade enti no o papa fie de mi si dan ko me papa fie ko kase wo mo ma me dan entina mu anye possible na emom no ye didi ko ye ma me fie enti wo ma me firi kumawu me pa che wo ma me abusua fie ade na wo nko ho mama bu saving so de mo ma call me bi a chaka men mi wi JHS scrap mam de eco school ntemti o call mom sim papa mama ni wawu a o mo so ka se e dan bi enu dan oboa wo ma me abusua fie oboa Sandra menyi woni am to ga se bi a dan wo na so kwatan no ma so bi enu on so be sure mama nso se bi on so efrim Sandra edin kai wo ka kire me say wo ma me fie wo ko ye no ye se de ben dan bi ye ne ho se de wo se ye se dan wo ho enti emu de ahe na ye no krai me ma me fie on ne kwanya so mun na aka baabi nti wo ko ese metima ka se enkan na se be ye wo me ma me wo ye wo ye ba nye baabi a ye wo na afre wo ma me firi kumawu enti wo ma me ho ho na wo firi wo mfiri nkrai enti da be pa na wutu wo nan edi si wo ma me baabi o firi makọ da ba cheka kra hello Hello, madam. Yeah, good afternoon. Madam. Yeah, good Fine, afternoon. Fine, madam. Na promoter saying. I'm here to go, madam. How's it? Ya me adom me ho ye papa. Me pa cho page your team Miss Sandra. Ya me din de Maa Akos na me ye adwuma wo Akoma FM na Onua TV na ye nua ba bi e friend ya Sandra na dia asem bi abeda ye se ya ma ne fie bi timu e wo papa efie ho abushia fie ene ya ma ne dan timu na o sorry a ebro e na wo bro no wo fie ho o threaten no mekun ene ade ya wo say na tie Madam, what's it? Doing the fortune nada. o udabi o se o be force no afi na me be baba wan I say why din se o koye de o sign wo ne dem obiem na me bom my friend to enfin a friend so onye odan why na so refuse say I put it to you say na person sign kokoshe TV biem oh no kre o refuse wa no na twantro no ano na ewo so yi e ka wo say kohwe TV biem obi a according to wo wakwa akowura ho wo hwe TV kodene sa fa wo na wakwa ade achinye wo say kwa akowura ho enti na ade na frefra ade eyin fa na wo te ansa na wo betena ho me kotna na obi baby mama kotna mama nchen mama bi a wanya stroke no na wo hwe mama no tu free ho no e na wo baaye na wo say wo todwom na wo todwom wo asore ben ascending the divine praise e wo henefa so for invite me pacho kasa na bra ya oba ye me hu se de no wisi kasa pacho we Eduman junction okay edi anwom sa worship na say praises 87.9 Ewia munyera de sachano me mama bemu muda yenti ahina ne di kosio ne bana sai mi uye no me wade eje mesun kwa o
Amin swadiarada. Wachesu nyamino wabecha manasu misu. Miseria munyaradi sachano. Me mama bemu muda. Yente hinani adikosyo ne bana say. Mi uyanu mi wadi. Eje mesum kwa o. Amin swadiarada. Wachesu nyamino wabecha manasu misu. Ain senena miswa. Watching a be messy, oh, Yensi Sanana Media Rehoa. Watching a be messy, oh, Eradio, who are dinino, Onimio and Sunny Aomia, Sanana Misua. Watching a be messy, oh. Where you solo now, your worship. Your worship or now solo. Never be me to praises your worship. To praise this mammy, just me him a handkerchief. Asida enya mi radio nyamia ya enya masida mponi aside ayeye aside mesi asida eni tonto mi radio nyamia ya enya masida mponi o aside ayeye Asidampo Miradio nyamia ya Miradio nyamia ya Asidampo Missy Brao 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 Bafwe Brao 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 Brabejima this way Brabejima this way Brao Brao Hey Brao 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 Amen Hallelujah Sandra what for no boneda Oboa Sandra oboa me ye fa some nsie me sister me bisa question pa me say what for no boneda one we read Edian wa father Ikwan maybe na nipa bia na minimum first na me coffin so na minimum bia no nka nipa na dada me say omo bla omo boy e mai asom de bia omo de ya so omo sisi na omo na no omo de dia so omo sisi Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, we ever made a little right. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, we ever made a little just Akoma Yama munyina kwaba edeba kuma 87.9 FM ene eye juada obode na dawroma ene so ode acha ye ba bia wo bia no bomode ase obeka ye ho bra ye de akoma mu nsam dwumade no ebramu no enu nti utokro untwono ene wo mantwa mu sabre yesrawo ne ye ka kire wo sabomode a na ene ye ntena ene ajuada September and a bobo sumene da etoso edu enum na ene asemwa medema wono say cut off fake people for real reasons, not real people for fake reasons. Cut off fake people for real reasons, not real people for fake reasons. We any asemwa mede ema wo enunti enipa binumu a Wanum edidi di wachi wanum ewo wo mantemu wanum akwete se wonan fofo na enso so wanum ye fake no wo yi wo mu nyina afiri ho wo ahunu se wanum ye fake na emom no enye se wo bi befiri ba bia beka kire wo sa so asomasi wei wodi wachi wei wanye what to say wabra wo a woni se yo mo kan nyina enye no kre intino na wakati of fake people for real reasons, not real people for fake reasons. Wonyame nhyiraw. Na nakua koko ewo fidua yi emo. Pastor Julius Naba ewo ha. Evangelist Samuel Mensa ewo ha. Sikapa
backing vocalist dia manager dia badododo odoso ewa ha and afa Ishmael Hayward ebomi chidom eni adontene as producer nana yawo ede ye ko Facebook and afa YouTube Facebook Akoma 87.9 FM follow like comment na share YouTube Akoma 879 subscribe na me notification bell no so every time you get notified share my fufuro nya bin hwe sanso na Kingwood Media sabre ya make us say ene yenuanom no ejinejina so pa Maa Akos mesuma madwa oba ya homfa no eno nti eya na wabompa ya ma no medase na yenko na no yenua ba ma bi bai na ode na asem eba beto akoma mu nsem abedwafo anim na semekai edinu a okay ode na asem beto yanim efa oba bi a wone no wawo susu se enkoda ne mienu enya ne ma na emom enkra ne mienu woda wo te kakra eniema bi nti na wantimi amie niema no so ene obebie because na de ba ne wa enti yenye ne kataso mu aso se na ano no ena de efunu no animue na yehunu akoda ba akọ do twato ne de wagidi se no de eye ne de na mienu no bema amemu akwaba yana na pom te sei nyame adom ya da nyame ase na mema meru aban so akwaba comfort akwaba yemo ma eya na waben enchia wo ho ayi no camera no wo machi nti uchi ho a me hu anim yie Matthew was someone I know what the buy ya twi en safre wo ba no da na ye fre no said ye na enkomodie ni si kɔ no kra no na me ka sa bayi wone me betwe nyanke enso ya twe enso we de nyame adom ye fre no ano osem hye me da meba be twi me se kra wo ba asim me me ma koda no ye nyina ye beba ampani ampa ne se ne won madru ha no pacho mo hwe ne phone fa to silence mame it's Matthew asema wo de ba na ano wo de ba ye no bonetofa but said ye besi obi a wantie bi na ano kra no tia ne tofa bom nyina no obetimi ate asem no ase na ya to sempa e de ma comfort ye tio ne tofa bom a wo se membo ene se menenete a wo ye oba me ma ye no ho ade na me nenete asundwiem woni hwan na tie me ne me yere no your friend is saying bibi ntime dia meka me yese me mboni din okay what the comfort na we yese me yese abraboni nko yi nti yanko ba bi fofo yanko kuru fofo so na kuru fofo na yakɔ tena asoso eniema me hu ye ene afere ntawantawa ba me ne oba ne ntem no ema ana me nya ahoto afi kura yare bo me kakra nti me yese nka wo ma yenye den yensamra yenchi me ye oba yesi dabi nti me bo me fie wura amane me ka wo se me nko wo mma ba bia aka si su kura se dan no wo boa me na me ye mafu bi wo to beans e di ma me nti na me ye se me twa naka beans no kura me sa half bag de ma no ayi bag sini se de ma no wo se wanye na wo de atwa dan no ho ka se me ko me ba bia me nko na dan no wafa nti me bo me fie wura amane na me ye se me sa ba manchi because me yare asa me hu fa me na fe su ma hu niam bebre na me sa ba me bo ba i bol no wa ma ema me ka kire me fie wura se wontunu me ba no so me sisa dem niam nyina na ma adwen ya me se me sisa dem niam nyina ne ba obeba me sisa dem niam nyina di ba wa ma ema me frefre kasa ye dede oba ya ma na me ka kire me fie wura se wontunu wo yeso wotunu a wobeba fie wura no bono still avedie fie wura no bono avedie da kro me wo ho na wo bai me ko ho a yesi watu afi ho a afere ye hu ba bia wo na me ko nkura no school ko hu nkura no still ma nkura no ntima nkwa kire me ho em se wo bo ma no nti eye bre kakra mu na me yese ene me kwa hwehwe no nti emu ana
me call ho ko hu ba bia wote na da me ko hu ba bia wote mpu no wa mama hu nkwala no na emu nso so na me firi srem e ba ono wo papa me yeso wo mra no wa ma o ma me bra wo ko ka kire me bra ba ko ese wo ye mfa so wo no so ye kuma te se me a me yese nko wonko ya busian fie still wa ma no wo ka na me bra no to no fo na wo bo madam fo ba ko so amane madam fo no nyina to no fo se aware asem de obi na kwa gi won se wo ware na ase san ko abusian fie ko na busianfo ho ana ko papa ho na yanka asem obaya nko wose me bra no ne nye free san krofo no ho wose me bra no ne nye free me so me hu bone ya me bra de aye o mo fin se me ware obesi nne ebro ekom almost 10 years say ebro 10 years mbuni 2016 up to now wo me bra bia ni wa mo anya problem and so obaya so wonko wo de tena ho abaya 7 to 8 months before o te no ho pen ne dan ko tena na ba bia anse no wo ko no papa ho nti one day me wo ho na ne father frame se me mra na me sympathy ma tu kwan me ba nti me bo me brother man ye ne share ne papa ne date the very date that ya di share ne papa no it was a Tuesday sa Tuesday no your friend na papa say wasan free ne nti wasan free ne father ho akọ ba bia wote no na ne papa nso say ba kofo nka asem na me say okay na me nka bi nhyem ma adwen ye me say me plan say me say me ho yare dia ya kakra nka mekọ because me ne no entena ase me ba mechi no me ne internase panyin bia internase ngu me ne na ware no obia nka bibia nti me yese ene mekọ ne papa ho na wa frɛ no anase mekọ no ho na mpanyifo atenase ne yahu se ne be ye no sa ware no because wa frɛ mfon so aka mpre bebire so no wa fa be ma me wo mpeme na wa fa be ma mpo a wone ne te aka sisi dua se me na me di kan fa oba wose me na e ka mpena me ne ma na deda guest houses entina ono so aye me ntwantro me de kana bae asema me kan wo ha bia se yantro a me ne me nyankopon ne ka me be fa ko bibia no enti eyesa afedie obai e ma bona wo ma wote wo ne papa mantima anko afre me te wo da kuro me wo ho a na social welfare fo eno mu me ko ho a in fact me yare nti misika sem nyina ye basa woni misika sem nyina ye bibibi nti me nchere nya sika kase bi ama nkura no me kwa kakra bi am wo no ana me de me plan say ene me mabusianfo ene me namfo no nkura madamfo ba ko am ne ne susu ho say me go fa mpanyifo no mienu aba me nchen na o ma betena me ne mabusianfo ho na ka ba ko no a no so amanegi because kuro na wote so no me na me de ne ko woni mo bia wonko ho kura mpo da me na me de ne ko ho ko pe ba bi man ten techiman enti techiman na wote no woni mo bia me ko han dan no ewo ho be say almost 3 months and sana me yes me de ne ko madam na de ye me yampo ni say ma me we me bono se wo ma yanko so wonko e ya fe Maa Akos epe no Maa Akos me bono e ya me yiri wo se wonko wam yentena na bia yete no na me se da bi pressure no so wo ho ne say eno de ma me fanto bibibi na buhyen ni bi enti me mpese asam na me de bo foro nkrofo bebri ode na no ka asem bi ani nti na me yes enti eno na ha me na me yes ene me free ho because na no ka asem na ma me nkasa me ho me so menim de me de aye ma me no woni me ne ma me aye aka brofo yes enti ma me nkama asem ma me mesre me wia na wo so aka wasem madam me se wo ma me wodi me ma me atam mpo so we dwamanfo ama mpanifo asiesie asem mpanifo asiesie de ne wo fa no na asiesie sa asem no da bi madam mo ma me nkasa na wodi me mpese meko family side no too much na de ne ma me no nkasa me ho no eno wonwa maami ya wote we na be ka kire me say ne maami say wo hu se me dia akokɔ fita wote ne bra no kura ma bi ne bra ne da no maami nka ma asem wo maami nka ma asem madam wo maami nka ma asem dia mama nkoi wo say wo interrupt sadia de wo say ne bra no wo ho wo say ne bra na say me asema me ken madam me ne maami we ase betima free we ase nti me kam no kura me wu no me wu no kura bia na se me wu po a me asem na ha me aware wei ebetimi di ma free we ase mabuzianfo nyina nim say I'm upset me bra ya o say madam pato wo me kam asem wo say ne brother say me ne maami aba ba le complain ama so wo hu se me di akokɔ fita ne bra no kura ma bisa ne sa asem no ono ne brother ne bra no mpo me ma bisa no mo ma wo ba ji wo di a kire mu wo de wo say enti me de akokɔ fita ba wura me korodo me verandam enti no wankasa me ho ma frɛ no maami no e wo mpanyimfo anim wo maami ehunu sa wo di akokɔ wono ne maami te ben yen enti ne maami say ne bra ne say wonu na be ka kire mi o se wo maami say
Wapa we wi a wo modua me en na ba boy e ya instant gas en wi abo no boy pa asem we say me say madam dia bo boso enu aboboa e dey open ya e ya instant pa da bi enu na ye da bi e bi ni so wodi atani bi nya me me ba dua bo ba me pese no nupa madam me so wa nti me kama asem ya na obi am pese obi atu madam woni bibi Oni bibi what did you can with me mommy dua nya no wo me dia wo dia ye me ni nyina mpo anya bi madam me ba as a one person me kama asem no obama ya waste time 1 minute enya 1 minute dia enti a me de ba ya se mo mo me paternity test no paternity test na le kira me no enti you on wo bon to fa wi obeka na asem wo wi a no eh me reason no na kira me no enti me say no what say no ma me nkasa me hunti na me de no ko enti ma bona avere wo ma na me fa me ye ma adwen say me ni mpanifo kura tena se ama ya adwen se be ko ene wono ene abusia akokasa se aware no tintina no me no mo yeso mo siesie na me se wo se wo fa be ma wa ka tira me say wono wa fa be ma na me mpo me hwe ye na ma me mfre ne bio wa ka tira me se me hwe na me mfre ni line so bio na wono wa mpame me mfre to blacklist bia me frɛ no me di different line na frɛ no because wono wa blacklist wo mfre me wono so wo frɛ me eba wo frɛ me eba na no ya kura wa frɛ me just after a year you call it social welfare no mokata of frame madam ure me ba enti yes ano afedie me yes me kwakwa je nkura no mu a na me ka kire nkurofo se me ba je nkura no wono ankasa frame me ka kire me se madam e ba man lande wo sire me ho ya na mbobo me ni kapre enti nkwala no wonim se me je nkura no kura me ntimi hwe wo mu enti na me madwane ena nkura no hwe enti wono nyame ahira no wo ka kire me fon so wo je nkura no enti awurade ahira no enti obetma hwe nkura no me do obi line na frɛ no sa bra na me free no yeji mo number na me frɛ no ka enti bo mu nyina no enti wo yes ano madam e de last week me keka ye no afedie enkrofo nsɛm mpo a metete ye ebi te sai sɛ ankora no enya me ba we wo sɛ kofi ana wo sa ama wono kura abo obi dua wono mpo me ba wono mpo abo obi dua e wo ho sɛ wono angaza wotiwe wo se wono ana ka kire me sɛ die enti obo dua ne sɛ oba ne sɛ nkora ne nya me ba oba bia me no nso ewo yi me no wo ma na no se me ka kire se me wo akora amma wo na wo na wo da ka kire se sa wo ma we no me nya wo ma wo nya me na wo ka kire me wo ne we nya mo ntakwa na wo bodua na me ye ya no wodane enti na afesu so madam instances bebre wo ho in the sense se me ba untie de me na no wo ba na wo ne na wo no na ka kire wo se we ayi e comfort man nya wo ma da bi wo ba no mom na comfort mom na ka kire me se me ba ye no na comfort ne na akon ene ne one na wo na ko akon na o ma bodua na comfort say oba na say akola na nya me ba sabre na me ne wo akola ba ko akola na nya me ba wansemi na ontire obodua na me dane achekura madam enti asem no didimu avia me hwa eno no me yese me moso me instances bebre enti emu no na wode social welfare wode me ko social welfare se me ba social welfare no wode ma me kura no nipa na wa mpato woni me tofa bo mpato it we tofa bo na say tofa so won ka wo ma me because me wa say mama instances no instances intia me suspect say nkura na nya me ma ne say me no wona tidem a wo ya me yere ama ye wo ho ade ma ye wo ho ade me ya wo akwala ma to akwala ni di ankura ni mienu a ma me wei sorry da kura wo say wo de atumanim say me nsi sa akwala ni dinim na me mfa ne papa din ento nkura no so fa ono ne papa din ento nkura no so eno ye ba ko madam oba wei aka kire me say wone ne papa na wo ye ani me yiri brebi wo se me mfa ne papa din na ento nkura no so me ne wato din wo se ye de brofu din free wa seremudin no ye mfa mansesa no mampene afere me sa de ne ko ba bia me de ne ko ya nkola ne ko school a mami we se me wonkola me ne oba foforo wonkora ntino ade enti na sa nkola no ko private school na me de nkola no ko no wote anyi nkola no ko school foforo eno so ka reasons enti wo ye de sa nkola no nyame de ya afre de eno tu free ho mami we ma beto oba be ma ewo me dem mpremienu me bae no wo ne be ma wo dem anwumre me wa dance fo fie wura ne yere no wo ho me bae no obutu ne so di no mpato da bi wote me da na mbisa ne se wo ba ma woro mo ho mpato min da bi ba me bae no me bae na mami sori bie pono ni si ho se di omo setia no no omo tin compromising way na ba ma ne tema konwum na mami so te me bed so atade ba na na hye no ache enti no wokira ache pa wo kai bra ba bia na ba ma ne tie no wote atare wo hye de adam toma bi
Minimum match. As to man bonus. Mami, me can Maa Akos. Enti Maa Akos ani. Sronyame. First day no. Me catch mami. no what to kwan afi na na wo be. Dabi na ma pie. Me de taxi ko ye adwuma. Enti anwumra me ba no wo no ba ne te ho. Enti oba ni mtama adwuma ba fie. Wo yire wo ni mtama wo po adwuma ba fie. Me dia me say me dia mintima. Wona betima answer our question we. Oh, wo ma me nka because I do so. Enti yes ano. Me question no first day. No, o ka kire me say o be ma no. Me kasa ni ja fidie ni mu nko ade am. No, o ka kire me say sa be ma no. Me keka ni nyina. O ka kire me say sa be ma no firi ni papa ho. Sa be ma kro no am sa be tu no da ko. E ma me ne no ko be ma no ho. Hwe mami me ko fa no wa store. Die me suspecting say nkura no. Ye mumwa me na ye paternity test. Me gidi say Akoma FM on your TV. You people, you can help me. Every time. Mami, show what day. I'm a man no point. Me no me fa be man moto so. Me no me fa be man moto so. Sa dan me no me fa be man moto so. Fa be man. Ani work me dey net na me moto echi. Be man no obedu ye. Ah, obedu ye. Wini ani me bitan wo say, mami, wo dey temase e. What in the bra danfo? What in the bra danfo? What's in the brad down for send me into Kroma, maybe no brad down for no. What's here, and brad down for none we are a business as I say, and brad down for Marcus. Debbie, who suspect to say, Minimum, what back to minimum, no, not mammy. Minimum, one and I say, I am a brad down for. I know what I say, what the baby ada. Oh, reason sincere. Yes, Miss Suspecting. Yes, back on. Well, my bet to Bemano. There be working one. What's the sound? What or so per se? What's the sound? Could I need the Cuomo Papa? And what's him found one on Papa? And found I know you one reason. Number second reason. My bet to Bema one of them. Bema will be beside 87.9. What second reason? Yes, say. What maybe I would name or Bafo Flower. Some crown international school. Enti ono so say ye ne money free government school for mu ko international because no mu ko private school as well. No ye second ya baby ya ko na me ka chen say sika samunye enti na wo ye wo yi mu ko private school. And no second reason. Na me say the third reason what kwa adwuma ba beto say be maybe ane ne te dem ane no ka ho me yan be ma na beto no premier nu mpu. Okay. And I would say be ma no a wo suspect say ne wo yiri ni wo bibi yatemu dem no. Minimum what me say ya ne bra adamfo na me say na wo pedian wo ha because mu krom no e wo papa na wo pedian wo ti wo ba wo be pa ba bi ada madam wo nam kwasi no he mami we wa store wo ba ma number say sister ama me nzam dos wa store be ma ba ko susu ne say wa store be ma number sister ama wa say store sister ama undu wo ye sister ama no da kro na me frɛ number no ka kire me say eya na mpena no wo ne te bebre wo ho wo say eya na mpena no wo ne te na anya se wa wie kasa wo be ma we oba we okay ampa so obun kotodwa pa ma chaw aha wabun kotodwa pa chaw me da say some na dia ho ye ba ka paternity test Akoma FM 87.9 na me ko SS Akoma FM 87.9 Kumasi amanti na me ko na mass to do Friday be amuma ye kwan say exact wo uni samana wo hia bibi wo kuro ko na koto na me ko nti omma exact na me ko kuro na me ko na omo so omo nam ni patre na omo timoto so ana o frame na we say me ko na ka say we basani na me je ho ostre o se ma me kasa na me so ye na hu si me basani o to no hwe me na hu si me basani o ho na o je me number ana o ko na ba me so me ko me to no o frefre sa me fi o frefre sa na me fi ana madam ba ko bi so na fa ne Francisca na me ne yo close pa na me wo me obi date wo school mo ife no Joseph na de bia na Akoma FM 87.9 Kumasi na fi a obeti me hwa de bia me fa chobo de na obe ma me nti mu wona o frame nti na boy ba ko bi so na ife no Sami na no so me classmate na wo mi kunu ko sin so say de bia ko sin so me frɛ me ka ba bi Sami wo bia ase obeti ma ko bro no ho no che ona ka che Sami me frɛ me ti Sami ba no ka che me say kone me say yes wan nya obi an ko pesa boy we convince ni we na me fa fon frɛ o ma wo ko no ho ka che o ka so ko abusafo na ampene ka be ye boy no abusafo na ampene that na adwini santi me so di man betina yi Akoma FM 87.9 boy ne ka che me say kone me say yes wan nya obi an convince ni we wan hu me kwesi na me ware wo me shakra na me fa phone frɛ bla ni me ka say bla o say yes
Blana oka say on be frɛ me ma no oba wo say wonu sound Emma wo call come on no boy na so nya nipa ba ka bro ntimi so ebi o ehu hia na ma twa so enti me ne betena ase me ne enti me wo say me ne betena ye na ma me twa bia afiri na me ne betena ye emu ho no me di mojafra me wo vala na ya de me pacha me wo vala na ya de Nasi unu wo di mojafra me pacha ono wo sim oba bi o se oba ba ko di ka fa ono no bodua ba o ko dane ono oba ntena bla wonya na hwe ti mojafra ya Akoma wo vala na ya de ono frɛ me se me bla 87.9 me coin wa twa nsa ono ka say ya mpa me pen na me se ai no se me pen me se ai o so be so o wale me pen me se ai no wa twa nsa no se me nkan gu se me mfiri na chi da nkwa mo owo mo me ne be wu e na wo twa nsa na me tafre e na afere ye ho no ono ntwane de na me tafre nti wo mu saa na we say tin se be bae wo se bi mi twa me nsa wo twa nsa ona ni se be bae ma we say na that me ko school me pese me ma me papa nti me se ma say no mo ko down hospital ma papa be pie papa besides na bla we ye na okura ka che me say na okura che papa so onim na e wo ho no also we say me yale panka me wuma na go bia mo ba hospital 87.9 Kumasi na okura che me say wo nwane njame na we say the you wa breme the you na wo wusu nti na me da hospital wo ndwane me wukura mo nchi wontum pe me bia odina na so waka bia ba nti bia de na me say wana wani yo obegu me ni ma so senka dwane na wo se wo nwane na wo na wo di na bedu sample sami wona mo ti utum kura wo pe abodi na chanya akopim se no to no na wanya papa nti papa bae omo bom moja nyina papa ba ne papa ka se na tie kwa bishi mo na fifrent wo say ye papa ka me asem na e ha me papa ka se nti papa ba na ka se na dia wo hospital na hospital na me ka na me ntimi nkasa ho na papa wo ka cha papa se wonem na wo ncha na me ba ya mbe yare ye na papa ka se ndia moja mo bom moja nyina na papa ka se moja bia mo abo bia e de tua ma papa se moja bia wa ka bia wa bo me hospital no obetua se no won tua o ka se uda bi papa o da chem papa won je papa 1000 meba okay what's what the acha papa no on je 1000 kura because onim say ono ane ba akra ne wo school mu ono a na akofa no ntia wo de Matthew ya de pa na yenko zien ho enfamra sisi ha Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 Kumasi wadawroma WhatsApp me 0533487726 wo comment e wo case na ekoso no se we use WhatsApp and as a normal message 0533487726 sanso na wo problem bia production number no so that 0552601529 yanko zien mrasisi ye wi anka ye beje ye wi ni asanse se nduro ya ma nduro ye de gu roba mu kwana entu ya de ase 150 cedis pe netie obi ho ane de na fibre mama ko ye ho wo ba na se wo pese kan ba mo kan se knife ana se apaso ana blade ye ni bi wunya bi wo ho wo ye operation ye be mu aduru dan ma me ba ko se ye se mi ko ye operation bi ye mu hyehye me ba cho ye operation ye de obo ade ha ba na me say by the last time yes I do obi di fibroid picture kire papa mama by 3 days na me ntumi NDD you know why because say odi oyi to ho say yi be kire yen sa no mama ko wo hwa na wo se afem say obedidi ye hwa de bi ye be hwa fibroid for ye nu na kire ye be hwa obi ono so wo kompo madam for say ponko kompo de ebo ye minim na obroni kan goita yes afọ no so na eno no ye ma wundura ebekwa kwona ne sa ya we ni na ede ama wo ye hwa de bi wa ye wie sa nnuama ni na akire no so a se wa obaba abadan ase akire de eye wa wasam wa amadan ase nso a eye oba ade asam ye de ase for nsem sika 50 Ghana cedis ba mama akonti na yes ade we enti numbers na egu TV no so no de a wo be fa eye 0553 21 35 87 0553 21 35 87 ni se krom hobi beka se oye free screen bra awo eduro ka ho da yey awo eduro so ka ho boy ye ma awo eduro na winim doctor de eduro bia na ma kwa san we aye kan obi a wa be screening de bia ba no beto nurse we beto doctor and ye me adma Saturday we doctor angasa wo krom ha doctor wo krom Saturday enti wo ba fashion wo tire mu say wo krom say 150 cedis de eba ma na kwa ya 300 cedis ye bia wo ne wo partner okay so wo ba no
woni wukunu na eba na wukunu woni yere na eba na also for 150 kura winsem because ye be hwe obi ye be hwe mu individual enti yan hwa de bi wa obi o se me pa wo ma akoma doctor de ti aduro ni bi aba eno ne ye de ma one instruction say dan wo ye ba ko pe wutumi di so a wawie eno no ye se wo ye aduro no wo abstain from sex woni wukunu na wo yere no mo be gya mpam agudie kakra okay na mo ahye aduro ni kakra sa ma bosomi aso bosomi ne so eno ano no wo de mu nhia ma ko se obaka ya dynamic ajo se fide de na meka bibi se wukunu mpo sa bre na mo aye aduro na we wukunu bufu so no nhia kra wo de teta no bebi obadun so egu bi abotara obanyam na dem trom ya ji aduro ni di papa ya kasa de nsesi ya bo original Dr. 3 days asam na meka on a good morning heba mixer center tie nie enti ya hwe saafo ni wi a saafo no bi beka se ene papa na saafo na me ba mi fa sen ne mbra me si kura wi 150 cedis 150 cedis ya be hwa mofra ma kwa ade ba kwa yan se wanyin sen boso me nkono na awo ne yame adom am anka hospital ho wo be duru fie wo ba no so wanka ho ono so be duru fie wo hwe ni mu sanka 7 months 8 months 9 months 10 months de kwa ni 2 years no abofa ne be nante but 1 year na abofa ni tumi nante 3 years na abofa ni tumi ha adwini o wo de ni gya hwan na akwaye adwuma ya we duro bi a wo ba de bi be sra akwala ne nan ya de aka be mo akofie se akwala nu nwa ba nu bi abroso wa 3 weeks I was able for the nante so oba no enante ya yesem na chese mu a mo hwe yesa oba na chare nante ya ha ho na sa wa chare kasa wa ketwi no wa chare kasa fa ne bra ya was special ndo edi treating kwala nko a ti ya me ya aduma Saturday ya ede ye ne mu fresesi na registration ni na say ya fra mama ako mi fra Akoma FM na eba simple udin ni be ofiri ba ewie mako ye behwa nkrofo mo nso so de no eye stroke okay na ya na bi say doctor stroke e duro boy de ada na eye screen na o manye nyi stroke je mfiri mu enne ye se me ne kan say no say mama Akos nti mo fa nka wo mame oh ya the stroke nso aka ho o monitor live on Facebook stroke e duro ne bo den doctor say ye fa nka ho bi free 150 or see wa badia or they were come enti sa wo hwa me ana wo tie mi a de be bo wo nie for numbers no o fa wo sempacho me ma me ye stroke me papa ye so me na me nam stroke mu na de ampesa me ye ne sebasa me ba mo ho me din dia se mesimi from binti krom na eba mako obi se me wa kra enti efidie so mate se wo kumase na me be kumase na de bi wo de gina kra wa so baba ka so a wo de wo ba ka so be si ye tre wo tre to boot na si wo ya kan say what's the word tuba junction is wajina wa ujina wana wase mekwa cafe junction anasa mama Africa okay draw for the taxi driver ni moto for na moto be jina pepe we are renting strong for moto for taxi no for me so pepe so wo ashama ya bretulaku and also traffic light na wase mekwa Christian village okay yes so Christian village wa afa bisa se me kwa Dr. 3 days original Dr. 3 days so eno ano no Kumasi ni Ashanti region for ne baba eye etimetim Lumba junction ntima ko obi ni etimetim ampacho wonya be duru Kumasi a peka because Kumasi obi betumi be si swami obi betumi be si tech obi betumi be si kejetia obi nso betumi be si Maa Akos betumi si Sofolai obi nso be free mampon kwan so na eba enti mo a mo baby a make sure so wo benya car e de wo kopa nkro na ehwa amedoma mepacho wonya duru etimetim junction Maa Akos si me so we akọ me ma waduro bi fama me ma nko aye fa na quick start mo what the boss wa na ja dem ta aye mo sa da ma ko wa we duro won kan me na me ka chiro on sa card ya yesu ka no se wo gina dom na wo spark wo ka na ya twan na yesu a enanim guase se wo hwe ha no ahwa so obi hwe wa ba wo boss twen na age so ene na ye ka enti mesrew sa duro ne ye de kubensuo na enom wo ye be ma na wo ba baji sa duro ni bia mesrew fa kubensuo ka wona fa bra ma ko de enti ameka sa ne se peni bia wo tie mi bia ni ma de akubensuo tumi ye ma wie me so we akono pa cho di mechi na ye nkwaji sa quick start ni bi wo ye oba na obaji bia na wo ji akoma akunu we are bear ma de oba ye de ba ma wa wo dia na we are make ne boy di o but e kan 150 cedis na wo Saturday we twam a na sa wo ba Monday na ye de ma 3 million nkasa enti wo de tutum ni ka eye memene da ya na ye 150 no yes wo ba na oba bo ma akodi Monday kra ye mfiu
no dey e be consider kakra bet Saturday no wo dey ba 500 na konti ye saade no 150 cedis afa ye wedu be de mamma nko oba bi say me no be ma ahya me bo oso obe wale me wonim say ma ko ye oba bi o wa oni be ma na te ne birthday kura dura be ma nka ne wa no be say wa kai no me say credit kura be ma bi nto bi ma na ye because engine nko yie nti da me dey soro so ne say wo ye oba na say wunji nti oba be ma ntumi nto bibia nchewa me pa cho bra wo ba be mu eduro bi fa na mate aka wo so aja wadwa be ma ni wo hia wo mpo say kan mani be di anko me wie wa mani be di anko no ma ko bobo numbers na ma mi 0553 21 35 87 0553 21 35 87 last one 0246 59 41 17 me so we do na that so no good morning heba mesha bomodi ana kwaje wodi say bia wuntumi mba trust obi ebe wo bia kwaje wodi econom aha na Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno na ye emfa emra Akoma 87.9 FM na fe onua TV Akoma mu nsam dwumadie no na wo hwe na wutie no okay bema de ko ne de ko dia edua na so da bodua na no kura bia nda jama asem mo makoma na ade ni bibia se na me ka se wo ma me papa papa catch papa se ba na ntua bibia papa se ma papa ntua bibia na papa se nti amefu to na ko na papa catch me say one Akoma FM 87.9 asem papa ye we say dem papa kan ina so ben so man ko school me ba ko school ba catch to one peme nti one pene nti mu ho na we say me dey we school na catch me say na me nya we school na catch ye nyim na nya say mba ya sa nya say mba wase nyim wase me nyim say be ya papa no wan kan so wan nyim papa be di me atu papa be di onu na atu de sa na nya say mba me dey we school mu won ye be we say ya sa nya say mba de be kwa afuom na ne nua ba onu na chiri baka say na mo chele ba bi say ala nti na wo nkwa akwaje na we say onu ne bra ni bra panyini atu ma we school ya kwa afuom na ya say nya say mba ya kwa afuom ana we say ni sister panyini ka chira Akoma FM 87.9 ala nti na wo nkwa papa be fa ne gale I don't want to call Jed na on a mobile penny in the crown of Jed draw one the ban. And I said I will call Jed be a bread pass to first born and the more bread some when your first bread pass okay. Say this me bread pass to first born and now some kitwa. I fed they say papa I fed him one of the yemoye. Now you will musa na second one is a buy. Second one day no day am bread. First and third one they me bread okay but second one they kwafuom okay a cross baby on a kroketwa nta ho na me ko fa second one na afuru e buy to be fact second one na Akoma FM 87.9 Kumasi odi kan wo baby na wasa be ni ma wo nti on pese we wo atwa so na bra onye ye me ho ade to pese oye me ho ade ansa na kan ma wo me ba panyin na chi nti nyense sa second one yi bread anti me yi no ma say no yes ma wonkwana wa yiwa media me man yi bia wonkwana wi no ka sinanti nya me fa me born nche me na di fam na de ye me ho ade e de ye me ho ade andru 2 days bra baka che me say gen now na ne giant ne say ono ne sa anyam na me ka on na se wo de wonim so ne nyam yanko wo de wonim so ne sa anyam se mu ho ana wo me de oni fa obro me ho Akoma FM 87.9 Kumasi na dubi pa ma anim gwase ma Jabra we di ma fa so oboa oba we wutimi na wabo no obi abeka ne kure bi amene no konsi na wo yire me say ya wo pejami ama nya me ho dendende ya wo bekumi oba we no oba yi bro eh wo ba ti me bro wa bro me abu me nsa kure ada oba we wo bro na wo no bro wo bro me no wa bro ne da nsa mu bu ha me de me timi mo no mai no oba we nsa mu bu no me second one no me second one wo de akonya bo me nsa me second one ma wo no wo report ma hwan so yire bo me hwan ne betimi aka kire no na fi so amoti mo kwa na mote wo bro wa obi nte omo be pata me wo bro wa dem ana bro wa Akoma me wa dem ni abonti me second one wo bro me wa dem ni abonti nyina o me dem anyuna fita akata no we what sense wo ni sa ya kwa fom bibi se ona bibi na wo tun se bibi na wo ma senate ase me ma kwa no menim bibi se na maka obe ma ne sa so ma hu na ye wo se we me nsem abu wo peja akonya na de bo me nsa me me nsem bo we ne bufu a mame ne bufu oboa kokko asem de hu hia ne bufu ma wa pipe papa me skin wa papa me ti wonu kuku sori a obeka me yema yi na abo wo betimi aburu wo be fa akonya
Hey, no, we do be me say we me TV papa no. Me. Wa papa me wardrobe glass nyina. Why? Any ma why? My report ma me bra na wa ka mo. 87.9 Kumasi. Say ya no what ye. Yanko. Sana wo so ebu ye ne say. Nyame na me ka wasem. Second one. Be bia wade na. No asom ne makwa afuom. We say me ne ye wa chechire net wa afuom kra na ase dan no mu wo. Na me se me manofo. Ase me se me ka ko be yin sa abo me. Ma hu de ye o se me se mo. Hey. Woni me kasa. Yanko. Leboa. Chuaso. Oboa. Asem o kenyina. Chuaso. Pastor na fe de me second one na oye me oye ho ade. Oye ho ade me de wo no. Temu ho no ye wo hosa na we say menya we say oba bia store e ma me. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Abe do be obodua to nkuna shop no. Obodua to ba cha shop no so. Me ba was me diska no. We. No abo dua to so ntimi ko say ya. Nti obo ne sai. O se me o de kosia na bibia o de kosia ba o kosia se sia no abo dua se sia. O de kosia ka se me nim na sa stone ne ma me na me na bi kwa ne sika 1000 da na me fa na man kancha na ensu adati adura. Wari ya me ne wari microphone na kire kwa yan faso. Enya no kure. Enya no kure. Kasa. Enya no kure. Every say what me mfa stop ne nche no. Kasa no na oba ne nche tiro nsa na abuafu. Asem we no. Ebia na we ye no. Okay, ma twa. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me kwa o mama de sika 10 cedis. No mama me we. One we say no. Wa bodua to so ai rakosi so nyame o so nyame na wanyi na che so nyame na wanyi na che twaso me nyina che o de wudi ye me kura no de wudi poison me na mangu no a me ba ni ba be di aduane ni bi no a wo gi amerika be fa aduane no ko tugu te chiman no en honom na ha what seven mami we me ka se be ye di test mami we petu ko ma ka se fro ba no na se fro ba no ma ba tresa se me ya metima yi wa no ma pa se mo nti wo ba na kasa aduane na tresa ya me remfi a metima yi wa no mo na ka se me de me pa wo asane wo na nko no ni de wudi agu me na me ka ka 87.9 Kumasi. unim asemu a asa me na me ka ma no me pa cho so me boss wa no wa so enu mu ka sabe sa wo sisi wo ha me enti we say obodua tonkun no so na enti na mentimi we senti du ba bi no na shop na no kwa betima kwatena wo saa ma wana wona mo the whole na mo to ade te bedu ba bi na me ka me di kokuro mu akoto dwom akoto na kwa o se wo mpene ma me mfa nkojo na me kwa me mfa nchini na me si yo ti me kwa me yi nkunu de call dwom ti me kwa me ko pe ba bi na me ta na the whole na mo to hwe na me ko pisere obi pan na me hye nkunu na me de so aye me free na me kuto be 5 million me be no me de brand de was ye wa boss e free one me kwadwo mu say ya ada man ko me nta kwade nta me so me ko so mama 87.9 Kumasi me timi 1000 obi hunu say me bre pa no 1000 say na so nyame na 1000 say bra o ja wona nyanta ko betu store nim obetu sama ma watena kom me kai dey me ne nyanta ko o tu store nim na bra papa bi papa pense o papa na me na ada o papa kasa medum ne mai papa na me o tu so me tafi na ko mo de me na me kata papa na yire na me kasa area ma me na no kunu bi so wati awie na kasa de na me kasa ndia o wa na me so o fa o chama kwa afum na me kasa na fe ma na me fa me ko na papa ne saka na ba fam papa na fa ni saka na ba fam ne ko ye papa me kunu ta ko ti papa ne won say hwe ne papa na fa na afa man si na fo mu da wo so alo ko manya juma mento e na wo kwati wo bi nso na wo sisi papa e wi e che wo papa no di me wo se papa ni me pa chan na no ko frame ka se papa ni di me papa na konta ko fa ni ya saka so papa saka so o me wa saka di ma pa wo so wa di me allegation Chuaso. And I will say, offer them nkunu shop musa. And I made a we say a last born. And then move on, I will say, last born move on, I'm the community police. And I will community police. Community ness in the one can when a pema. What can we? Oh, no, you France and way community police. Na me nya community. Answer ye bienku. Akoma FM 87.9 Kumasi. Community police mu na wo musa me yaduma wo je me yaduma bi o so bosu mi akatua be ma na agi o si we say bank kutesika wo yire wo na agi ana sa wo ada we me say me kutesika oni wo e ba for sa disca free me die ti na wo sa wo do sika ne ma no me o kwa me say oni sika wo sika ya me ya na me de ma no die because wo ne store according to we nko store what to ma me say ya dom no wo community police ya na wo bosu mi akatua me ba me de ma ne pa oni kwa so be for so ade
Ebi akon for me ka say we ka to ka say onya wo say bia wo scandal oni kwa ba so agi scandal na wo so ada ni na me ama no and I community police 87.9 Kumasi community nurse na me kan ya sa na me ba pe ma no kra da community nurse say sa me elise obe papa me phone sa phone mu na o papa na me de come ma me papa papa ma ko so oni ma ndi moja fra na papa ma ko busumfi adra busumfi e duabo enya moja fra what town sa ma yakọ na konfone na konfone de konfone simi dane ade no aso di nsan na odigu wo kasagu fidie no ma nsan na odigu ono aso wo siesia wo se ade bia ade ntawada ba ya walie mu no papa ne siesia wale ntimi cheche mu papa ne ye me hu ntene me se wadane ade no na wo che bia so se nya san na dane no moja fra no na ti wo se na report chima no na me kuta 7 million 7 million we say 1000 can me call me can say like we say we say enko tetima me community police oh my community police na batetima ma me say me adwuma be me tifi be 2 months me adwuma bi ai na me say le ma me dey ma me say come back to enko top beans en beton na o ka tell me say won pene e finya adwuma o say won pene me boa ka say me boa o say e finya adwuma won pene 7 million me am sika na me dey 7 million o say e finya adwuma o say tag me ka tell me say tag wo me 9 million American because no one na wade ne ko obi na was 10 million 10 million ko ye ka 10 million so just ko ye ka 10 million me de so no so kana we say ya no 10 million so ma won no den de 10 million am de ma 10 million am de ma wo 10 million ya misika aha ndem no tumi na me de me ka free e ko ba ya me ka me ntwantro de bom na ye ka na de me ko ba no ya de bom na ye ka na de ba me 8 million me sika 10 million am de ma o so hia o so ka say let me ma 10 million let me 10 million o se bo me la ko si when you na me 10 million la call ho na for me 8 million 8 million on fait 8 million maman on fait 8 million 10 million me ba ye ma wo kwan wo se me dia wona na eka asem bi wa ni kwan se me pagya ba wa pagya ba me yina da bi o ene dia hin adia hin na chain se 10 million me ba na me ma se nketi bi wa hu nya ene nim guasia na chain se wo feel se ensem na wo beka wo mu no chain nim guasia adia na chain se wo baka kire wo ba se nkoda mienu nya wo enya me dia mi ya dia enu dia na te se dwaman ya enu dia nya me bisa se moja fraud mi fa muti mi moja fra na wa fa be ma chi we nya mpra we ya wade wo ba wa ye ne ho ade enti Akoma FM 87.9 Kumasi ya wo ba we so one na SSA wa fa be ma me na ka jira ba na ka kire wo di ma blacklist me no wa ko na wo so wa fa be ma wo di ma ade se me bisa question if ana bia ma me pato mami ni kan misa we ne niema ahodo obi a woni bla bi kura akun adwira o se bla no me ba panyi ne papa me se dey a wo be sa ne ma wo ba panyi papa we se wo be sa dey wo be sa ne me fie wura tatima e fie wura o ka se fie wura se wo sa ne ma o se na me fie ka se na wo ko no ka kire o yire wasi me yire ono da na doa na bla bi wo ye nchen wo fe Muhammad na Muhammad na be fami ono ni kunda na jua na bla na be me de murunku ma che wo no na bla na be fami bla ni fami wia na ni so ate no na bia me ma no ka kire hwan ye fie wura no na bia we say Jeff ni jiro ade no oni mo obi papa o me na bo ba me fe so on kai wo ba bo nkwa ni papa di o me pa chu wo kai say wo ka kire fie wura no se wo da na jua oba na mamununku mu chew na enya no kure enya no kure me skatre fie wura se dem bia me firi adwuma ma bebia no bra na me nim ni din me firi adwuma ma bebia no na bra no gina woni ne me yere gina kwana no no wo me nso na odi America ko ejina me kwan no me fie no me nim bra ne din wuni mun otemo mantemo wati ya mantemo eno de bia wata yesa na wo mo ya nso meba ma me nka madam Maa Akos how many times oh severally edoso me hum bebre na wo hum ya de anti adwemone ba mitimi ni say bra no hum ya no wasore free wo tambe na ya wo beto wo anwumre e bia say something 7 something e bia 8 dabi ayo no wona ni gina me kwan na no ba bra no hum mi se mi pie ya no okọ na me say na bone ni mu a wo dwane say e de no wona ba bra no hoda ba man ka se wa fa no me de sa na me kan no me de sa na me kan no obo wo say me de munu ku ba to wadam wo say wona na ya bibia no wona na ya bibia o wona na bibia be hu tatimai asa ko ja ka de bi man ka sisi bibia say wo fie wura no nte ase na wo ma me nkasa wo ma me nkasa
o ma men ka obi be hu ni papa wo ye de me ye de wo se men ka ye betimi afra fiewura wo se brana wo ye betimi afmeba ye betimi afra fiewura na bi o me de me ni problem me ka kire ne say me hu say obi brano ebebe gina kwana no tambia wo na me yire agina kwana no na me ntiase na me yire me ka bibia wo mfa me se wo me yansa nko wo se wo nko maya nti me ha no na numbers na wo store me ba enti brano so na wo susu sa wo yire mpra no me de minti bin kase na mpena ana se nya na mpena so what ma kwati ma me na jona me di brano enya no kure na fa me rade enya no kure me se mo to bi wo honum na ba na be fa me honum enya no kure ka no kure min ka bibi sa nkyere obi a ani ko se bra wa sa me bra na dan fo ma me hwe men ka da se ma won mpena ni ase me fia na mpena ni ase me then na wo dwa ho ka wo kote don de bodua enya no kure efiri se me ba wo se enya no kure me pese me fra me bla ya mo ha fra mo nyina wa se ono kire wo na bi a wo ka ye enya no kure wo se ekone wo se wo kunu ewro ne ho me pa cha ma ne ka ne kote don ma ne ko ne bodua e enti no obo ye me pa cha bisanse dem na sa me pa cha 87.9 Kumasi mo twa me ka 10 million babo mu mo twa 5 million 5 million babo mu 10 million no ka cha me say ni bi abro time aso memfa mboa ne memfa nya adwuma ne wie bla kwesi mi ntantro jagro kwesi de ne kan memfa mboa ne memfa nya adwuma ne wie na meka to bla kwesi makoto fun mentwa kan wie aka 2.5 mentwa kan wie me so ne ma mini size kan mu bi mfa kwatwa na gide aka na memfa nya adwuma no o ka cha me se o do o sira me a o ka o sira me a me ka me 2.5 na scan enso me memfa wie adwuma no na me se yo na me scan ma o na di wie adwuma no wie as a boy ni then we say na bro no ba fia o pa ma to na bra ne boy ba Akoma FM 87.9 Kumasi we say phone run na aba we say o hia ne sika ai ma fa me ko se ma finish so obehu ato phone ya fi obi nten we ka bra ko se na me na o kan no se na me na o kan na ka me sika ne be ma o se na me ka me sika na ma o na me twa so na me komba me na me sunya na me komba bi ansa no 3 days na boy na sa aba bi boy ne buy na masaka chewa ukata me say se boy ne jimi a ba ko boy na ni so na boy nya wan to fun bi an fi boy ne nchen wan to fun bi an fi boy ne nchen na nti ho na me ne kasa na me koye ma dua na me fa me dua na me de ko na no so tu ni moto na the phone so how the phone sit charge wo dem ti me buy na me buy ni na Akoma FM 87.9 Kumasi na obra fie wo se o se Jeff ko to ko sua bra nti ho na me ma se no Jeff ne ye hwan panyin no o se Jeff ko to ko sua nti ho na me se mo ba pani wanyi ko to ko sua no wadi sai sa abre no sabre no anya bia se onya be ye that time funny so onya be 8 and 9 o papa so nko to ko sua mra mo nchi ana mo de yesiu nti na nti ho me de minim me de se ma me so ko to ko sua ne ba onu mu akwana nko be nti onu mu na nante ko to bae onu mu na ko nti me won ko say Jesus Jeff ho na ye say obi ase nya won ko Jeff kana ko papa bo bidu ya ko na mu share Austin na me ka say Jeff kana kore Akoma FM 87.9 Kumasi uvisa yem enya nkula no wo se me nim se nya me nyime no obo ne dua na me ka se se obo dua na eku akora akora me na anya me wo se kura wa film no wa ro ne ho ma anya kopo ni madansi wa ro ne ho ne kwata na valandam me video me bla wo nya me kosua ne kire me video gu phone so me video wo ro ne ho ne kwata wo ro ne ho ne ma tena video wo bo ndua no ma kwatra se wo so kan me bra me kwatra se me so kan na o ka se me bra mo se wa mbo nkwa ne dua o ka se me bra mo se enya dua bo na wo bo na wo ya wa ade o ye na ade me ba chan o kai phone wa sabi ya odi bodi wasi obodia wasi na me say me pay phone no Akoma FM 87.9 Kumasi wo so ya wa ade wa mbo na wo ya wa ade wo kai bra wo di bodi ya no bra we yesremuni kosua de mitimi to kosua sabi mitimi to kosua ya ma de mitimi ya ma de me de kosua ya wa de me mo na me bo me badua me ka kire ne say phone pa ye na me ye say ho na aye na me se wono na aye me di ma no ka kire ne say me bodua se mo an kire me ni pa kro na wono ka say e be ya akola ketua no hwe ye ko no bra mo ne wo fa frame say me yira be bo na ma ne say ma bodua nti wo pese me dane na me ka kire ne say ma bodua me hunahuna wo mo min na mpese me huni pakura wo ye no na ma modua ma enye no kreda me ma no oboa sasem me modua ma modua he sada no me wotimi yade na ma hunahuna ne say wan ka no kura me bodua na wa ka no kura ma wura me ho wana jaje ma wura me ho ade nti na wo video ko sia na ni de wa video no ana o tena form oboa
but a new kuranda gem want to me in video sɛ me wura me ho bɔ me madua ana wɔ no comfort ni bia me de me ho gya ka me foforo kwa dua me adan me nti sa o ma me ya me oni sɛ ma nsɛm a wɔte ya ka ne nyara oni sɛ ma den na obesa ne ma na kwa ka ho fo sɛ asɛ no ka sɛ me ma fa na chi no so me fa na chi sɛ ma fa na so no ka so go bo a ma moto fa ne ndradra ampa moto na dradra me pacho moto na me ba me kono no wo ho wana ka kire o me kono no wo ho me fa nyama wo se me ba ya na wo sa wo nyama na wo firi kan wo se bia wo kono wo se fa nyame mo de mo jafra ye nya na kure what store oba ma number say ayi sister ma na me say no ho abe part o Joseph obu ko te paper ma try ka kire me say the boy no wo school mu no tama no mo school na ye no cadet commander be wonye biu no pa ma chew onu ana ye say ene wo ye den wo pa ma chew say wadu obonu hu bia say wonye bio me ka se me na ja me ye se won se ne ma nyi say sa de no won fe me ti da say sa number na wo store ye ne ntia me nyini ni ma obuwa ma me nka ma asem wo na me tie no na me yi na wo fra sa number no wo fra call no se de wo si ye ne kire say ye be ma obuwa me fa call na me fra me de me phone fra ye me de me phone fra boy ni bio na wo ma me nka me de me phone fra ye no na be ma na me kasa Akoma FM 87.9 anything obuwa no wo de ya nya moja fra ne papa ma ye ko obusumfie kura kwa dane da ko diabo no ama wuzi tu eye diabo papa bisa say wa ya wadi ko tia bo fam say wa no se me engine nyi no won fa me ti da ana ne papa se enye me ne nya moja fra da ko o chane enka se me nsa me ko me ne nya moja fra e de kwa nhie mbo ma wo be yi aye adia me nya moja fra wo nya moja fra adia wonu na abon hu dua ana ne papa ka se ya nane ne nye na ya dane wo bo dia se me se wa fra sis wa store number sister amadia a ye be ma wo di Joseph dia na me nyini ni enti no me ne no tinto ntan ena wo pa ma cho bunkotodwe me ka nyankopon no mustedi me de me papa me ba sister he me de me papa a wo wuda fam wo bunkotodwe pa ma cho no se wo nya bio ena wan twa no ho ena wo di kohia bo fam se wo se wo no se me nyini ni no won fa wo se wo de boy no phone ene boy na iron nyina de akwa ma no enti wonye bibio baba yi papa number oti ase papa na ma ya dane papa na nkasa edi mani enye moja fra ya kwa hife ko de moja fra da mini problem upa ka no kra eye mimi eye moja fra okay pejamu kakra ma me upa ka no kra wo person me frɛ papa na obeka edi amaye sa me papa me wo ne papa kwa hife ko de moja fra da eye diabo ne ko dane o chan sa me nya kwala ben oba pampa cho tra se babe okay eti for ye guso oba pa mam wakra ba ama ko diari de se me brɛ wo de say tonic ni bi wo ho o so be me bi na nom ko me no ka say o moja na ebi efiri Akoma FM 87.9 Kumasi pressure na no de eja agro ti betwi akonya si nkyɛn na There's a some like critical. I critical. Oba pa yo kra. Me da say ebusiafo ye di nkomo say ya ye tie no na ya pomoden ho nkomo nsoso no ye ma ya dwene aba ho enu ntimi srewa ye betena sise ya e ma obunfu ayaresa ene ye pe ede ama wo yade no a eha wo yade no a etete wo no bomodia se obetu anamo na waba power specialist eba hospital ya so na abanko ade a me say ayaresa eye wo dia je number no na fe ye nto nkomo no eso Power specialist, your number is 0244 54 54
44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 38 31 31 0200 0200 38 38 38 38 31 31 your WhatsApp number no so 0555 0555 79 79 78 78 0555 0555 79 78 78 ɛno nti frɛ Dr. Sisi aneno no enkasa na mepacho ye ka power specialist eba hospital dia na kyesa pomuden enkomo ene yedie no ɛno nti mesrewa tuanamo yade bia ha wo no ebia mekasa medi nkomo mewie no na wo yare no mentumi anka emane hawo de meka kyerɛ wa ne sɛ yade a ɛha wo yade a etete wo yade a ejojo wo nti yenka ho asɛm anase yenkomodidi e yentumi amo no wo de enti na mede number number no de hia ne sɛ wo frɛ doctor na wo ne no akasa na power de yasuye eba ne hepatitis de jejeje hepatitis yade anase brebuo mu yade yedi hujuma pa obi se ewo mu anase menase atatai ewo mu ana kyese menase apagya ewo mu anase mini pedua ne mu hyehyeme ewo mu ana mefu apagya ewo mu a memfe na ehwe eye me ya eye de bentia se obrebo no eho to kyema anase obrebo no emfom so ebe mu a na wakaye hu se eye brebuo mu yade na akofa sa ohaw yi ade abre wo no eno nti ebasa entena woto so ebasa enko beebia se power specialist eba hospital yakachi na ba ebetumi aboa wo asanse brebuo mu dwumadie eno ane power specialist eno ane Dr. Kushia ya na mame nkyere wade bi enei ye brebo no eno ane kura yo enti na obi ne nua na ma wose we de me yonko brebo enti ye brebo no ayese engine ena ti nipedue no ma eto chema pe asemu aba obi wo ho a ye betwa scan a ye behwe no na srade pa eta brebo ho no enye srade ketoa efi ni nkeka wa niema basa mesra wa tuanamo na bra power specialist eba hospital Dr. Akosua duaya ebehwew srade no a aye donchom ewo brebo ne ho yade no a etare brebo ne ho no ebefiri ho akọ brebo mu yade o ede ebeyo ni nyina beba besene akọ ahoto bebe fie enigye nso ebeba esanse yade wo ho a eyosu ni awerho yade ba eyohaw ene amane enu ntimi srewa bomodia na bra power specialist na brebo mu yade no yenhwe enyimfiri ho emfamo na ahoto emra ene diabetes nti obi dwenso tentem saa wo de hwade dwenso yenka asemanwenso but nka normal one wo dwenso a ewo mu ana bia dwenso ade no akwa enso obi wo hodo mu aseme betena ha no mo kasa kakre ya no wa dwenso be de wo dwenso saa especially edu anadwo no okoda se wo sori akwadwenso ane se wo sori akwadwenso ane se wo sori obedwenso saa na chese esikyire adoso ewo nipedue ni mo esikyire aye bebre ewo nipedue ni mo enu nti e basa no wo yentem no wa power specialist eba hospital na ye hwe se de be ya u sugar no ebekọ akoda normal die ehu panso no se u sugar na ebekọ form bebre low sugar enu ka de very dangerous etumi ku prekope enti misro ye ka de se ya no wa yentem wo ba ye be check sugar na ma e wo soro ye be hwe ne ye di hu dwuma e wo form bebre nso ye be ye hu adwuma e de ama sugar na se diabetes nti obi efu adoa diabetes nti be me bi be ma entumi nye adwuma te se kane no diabetes nti ekura tu obi ama nipa ne ye twane na ya to atwene me pa cho emfa diabetes fa ogodu sampempenso no tuanamon nebra power specialist eba hospital na yenhwe na diabetes no ebekọ ama enigye ni ahoto abefie number no GCC a nefre doctor 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0244 0244 54 54 44 44 22 22 0200 0200 38 38 38 31 yeah WhatsApp line is 0555 0555 79 78 78 enunti fresisia nebra power na yenshow
ene stroke nti obi da fom ontumi ensore sebi ne nan ba ko entimi mpagya sebi ne nsa ba ko ntumi mpagya sebi nano achi akodi baby foforo mesrɛ enye saa ne nyame ne bɔwɔ eye yade na aba beto kwan mu na yade nso de obi bɛka nasem yade wɔ hɔ a na kyesa yaresa nso yɛ de wɔ hɔ na saa yaresa wɔ hɔ de a na baby a ye kɔgye saa yaresa no eye power specialist eba hospital ɛhɔ ne ye kɔ akɔgye yaresa papa ye ho bɛtɔ yɛn enigye bɛba ama bibia etumi ayɛ fine enne kompofu a obi minimum ma entade ababa suei ontumi nhye bi because all be hye mama ko ne komu bɛda wa ama na be yese kufu entide bia obehia na natade eboni kom de bia obehia na odi duku akyeche ni kom tisese de ene me de me duku akyeche mi kom yi mesre wa ebia na odi life na wo boy no ho but de ono komponti de bia na natade eboni minimu ne de mesre wa tuanamo na bra power specialist eba hospital kompono ebeko obesha tade to chain kama obe chesa obe dress fe pa afei and fibroid kodie wuo fibroid yi wa no ho konongo kaya wono a won pese obekọ wono so a wo makwan ma obi so maybe se obenyinsan pa wa bra fibroid da oyem de obo alalai fibroid no obeka che se ensi kra enu nti wo yoba na se fibroid da oyem na esi wa wo ho kwan obu ho nso krampo na wo wie na bia fibroid no aba mesre wa tuanamon Nebra power specialist eba hospital na yenshow na fibroid no ebeko ebi die ho no aye nkete prekese ne gu a wode na no obi so de aye kese na da yefunu no mu ewomu a na emuvu ewomu a na eye kukurukuru nti na adwe nyina ye ne sa abofra ene hye ne yem na kyese o muvu nso na fibroid ne da yefunu no mu oba power specialist eba hospital fibroid no ebenane na ade ba ko a mepese me ka kire o se mensuro ene se yenye operation ye mfa sekan enka na o kina nko akwa asem abrɛw ene sekan no kra ye de ka okotwitwa firi wa esa afefe enti ye mfa sekan enka enuro ne de ma wa mananane na ase etu kra ena de etoso mienu nso so ene se enya de amoja ebetu obi o ha wase fibroid kakraka ya eda me yemi ye se ye moja ene se moma me eduro no ma moja betumi kra metwa ahwe me pa cho enya de amoja ebetu wo ebenane enya dia moja ebetu asabe mu eni subiri bia enti misrewa sansemu ameke ne eyade ahodo ameka kirewi tuanamo na fabra die mentumi amoso no hyane nso se bre no eno so saa enti entimi nka ni nyina die hia ne se ofre enti na ya na mede number no ama woro die hia ne se ofre na waba na kyese ya hwew ama yaresa etumi aba na meka wo se edua ya to na kene nso ho okoye ne yesu moja eswate kope bi nanonom na moja ne besa aba kama eno ati malamex nso so ewo ho malaria no ebeye firi ho kra amanigie abe fie na SK no nso yefu yade ebi mu yefu yade ba ma akoya na enya asem ketwa no odem mesrɛw kope eye SK ni bi edua ya SK nanom na yefu yade no enkoma ahotɔ entumi emre fie afeye wia jirika jiri no jirika Ismail na yese Ismail onumo ja wanum bete wo me ho ebe ha dwene Akoma FM 87.9 kama na so odi bo adwuma se na anu nso me hia yi o abena akobo ho na wo ene wo hwe ne ma atopamu ahodo ene ma nso hwe Auzia voti jirikejiri Ismail eduro no monko pebi na mononom na ema musisi mu enye de sebe ya mbotumi abo adwumade enti ubowra heba shop bi emu a ubenya bi ato na power ye wo feyi ase ye ni Jasbro filling station no edi nhwani mu enkrafo nso kwabenya ACP main road ne so na takrade fo akwana ji estate ye na anaji primary school no ebo fi pamanasa hantama ura bank no a je number no 0244 54 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 31 ya WhatsApp line no
ɛyɛ 0555 0555 79 79 78 78 0555 0555 79 78 78 ofrɛ yɛ ne a yɛbɛgye osune mmom tuanamo ne bra na yaresa ɛtwɛ wo meda se tuanamo ne kɔ na yaresa ɛtwɛ wo ho aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no me pacho is funny bra fast mame Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno ana wo hwɛ na fe wutie no wo case baby a wo bia no wo case a onso bomodia se obefrɛ na ye wo Kumasi Asqua ye ni main Kumasi Mall no main entrance and hwɛ ni mu ɛno nti sɛdeɛ ɛsitie bia no wo frɛ 055 260 055 260 1529 ya beje wo so na chese ya director na meba Akoma FM 87.9 baby I can say blabi na me bradam for ya mo free at abrantie no wagukunu beto no wo dem me pacha wo beto no dem wo me pacha oh okay we se me kunu nim pa me bradam for me brand se be pem na me nim no na me brand na free kwa me dan so ma mo de bare na ba o me ba wo me kunu kwa na wo je o mo fel so ma me ayana pa o ma me team am nom ma me team am no e wo bra ne sa bra no pacha me brand na ya wo do o mo ba mo ton ba no me brand ba sa o ba ba che ya na brand na che ordinary me kwa che de aba nti brand na mo ba wo me kunu wo je o mo fel so e team ma me ska ma me twa team am nom e nyimna so o ma me ska ma me ye adwane ma mo di e bia no wa bia ne ya enti wo 87.9 ana bia free wo kro no e na start say wo me pacha de bi now fe na ya je o mo fel so no so be fa me say nua ba se ni wo ba ye de wo bra na wo kuru ni ho mo de wo se we say mo de ba me bra am ba bi onum de ba ira ba nti ho no wo mu anu aba onu what me bakra na wo mi kunu o ma yeti ama wanom e de plan be fa say ya busunya o ba ye no plan ba o ba go na be wode o ba go na me ye adwane o vala na plan bo ago na me man me pie na ye wonoa na me man me kwado na man kunya na wotena wode na me ba me de na me vala na me ye made wo ba vala wo pie na wo ba no ka hampa bo na me se me bradam fo na abo na de me ba mbe wono kwa na about the inside ana uno so TV ko ma bibia wo nti tama me ye adwane awi na ono so wo kona wo bisa se wo ndidi na o se da bia de asa ti plan be fire se eya abusunya de bia me bra ne se we am me kunu da to me so no eya me bra na de we nyina aba eya single room nti single room de enti na ade ho ho kwhye ho na de bia wo ba be to me ba bia amanante me pa cho se ana oba one penny mo ba bia amanante single room etire na enya Mrs. Sabre na ba na onye single room bra de bra na be fire se abusunya me ba na me kunu kura wo honom o ti me bana me kunu wona ya ma na kunya wode no watena enti papa enti ama me ma fa bla ne say oye me bla Akoma FM 87.9 pacha okay me pacha bra no woni mo da me nim no da me se bla le ban da me nim bla no me ba din kan ya betro no se no wa se da ma betro me bla ba fi obebre me mpese ye me bla de ba be me bla me nim no na bla le jafia me nim bla no ma Akos bla me nim no ni wa di no da fra times wo di kai ba first day me nim no da egumu no me bita no wo kirekire mu ase wo firi omo eye ne bra adamfo ewo na me sabe hunu ewo ho second time bio sa da na mbufui na wono a me bufui enti anu firi ho no na me tu firi sa fie mu achekura ya na ma branch no so enti da dabi me tu firi fie obeza wa ya bisa say ho na de madam oni me bra na ba fie ho ba wo mame oni bra na ba fie ho no mame hwe wodi kamba dabi etire dabi ama ma tu firi sa fie mu be 2 years time a different house na go yet what na boy no e bai wonim na ono aka kire me say boy no ne bra no ba ho enti honum no ka kire me bra na me nkai ni bio na me nkai boy ni bio wono ka kire me say boy no na brebi wo ba ye ho no a wo ka sa ne bra adamfo no enti mame wonim ye ta me suspect boy no mame ma wadanse bi ma e be pem na mo so bra mame ma details ba ko wonim e wo mu an wo be ka kire me say Akoma FM 87.9 Kumasi se me say afuo mo wo say akola ni nyini a na ye bi wo say akola ni nyini a wo be ko ne papa ho se me say wanya me ba dia e say boy bi e wo mo ne papa ho mo honom sa na ye na mame de ba ware no o feeling say ne papa ene ayi no original yi no na ne ba ni nyini ye no sa boy ni nyini ye penyini no okwoe na sa boy no sa boy na wo be ye wo no
nti sada no wota sa no waka kire me say sabi se me wu a ma mo me wu a me nua keto na pe wana wo be ware na ye yekuru nkra say yetimi yesa amamre no na me ka kire say mo abu boni a wo di mi no wo di wo susu me se me be se ba sa no be fa okunachi ba sa for e pa ma ba sa for be me ka sa no na me sister me ka sa na me sister na ye nyina ye na fadi agro ma ko enti me pa che wo say o no ase enti ono so kire say wo ba no akoda no nya wo dia e ya branch e Canada ben e na wo to no me kire say me say waka besi so say akoda no nya wo dia wo sim se me ka de bia se me ye DNA test wo say said the nkrofo ke kana me maka me ye paternity test no nipa bebre ka enti na me maka se me ye paternity no wo di bra ne ye example amu ye de no wo di bra ne de ye example wo di sa bra ne ye example enti wo say akora ne ye sa be be no do maka wo kumi a me ba wo timi ba se wa gumi me ku da ba se wa gumi wo de mo mo je ni me wo wa chitafo so wasam ya the politician a youth organizer social welfare letter de breme be me ka tro mo oh jitu musa ko na to afiri me dem akwakotena ba bi wo mpese me hu nkola no me se me ne wo nya ya ware o sa wo ne matu ja mo efise me se wo ma ya mre den ka se ko te ya free techiman ababa tu ba bia na me ejira na wo se wo ma ana me na me ya me be ma me ko ho no de me hu ko yie ma me ana wo se wo ma me bresa me mo bresa sen woni mo bia me se ejira no di etre mo free okọ techiman oh na me wo me reasons say abrabo na nko yie ma me ena techiman na so dai ne ese be ko yie ma me na me take me decisions a bibi nti ene abusuan sem bi ena wo ko techiman no ko yie me ko techiman no me ma me ko me hu say me ka bibi agonfa madam Christmas woni de ha wonti hoyi enye ma bread kisi from my didi mama woni me ntia me se ya mra back no ya ko techiman kura no se ba back to adwira na efisa aduane kura no wo afre wonya me kiri ko 3 Christmas bisa zi Christmas pro ya aduane ma wudi ma ko dima ba ya mo ya aduane me show eye pep student mama me ba eye pep student chako ne pep student toothpaste and American for the amawo we ya pause papa nti me se wada enu papa edi ayi kupon ahunu enu ti ma sanka pep student chako ne pep student toothpaste ne bi yade e no babu wa yie pa pep student chako no fluoride natural charcoal lemon mint and afre zinc e wo mu a e ma osere nya hode ne ye no Akoma FM 87.9 and pep student herbal toothpaste no so no green tea and herbal extract e wo mu a eno so e ma osi achi nam no e ho e ye de yie enu ti bomade anse nei abusuamu ni nyina da mo be yi so pep student charcoal and pep student herbal toothpaste no woni mu say pep student de amase agi ato wonti ba bi eto nro bi akwa wo benya bi ato Samen Vital Herbal Mixture and capsules eno so ye friend agan eto sem na eboa yie papa e ma ne mema ya wonu mu enhia mudie no akwa ye bibi e ho san namu sa ya de eti mema wo de boss so 1 minute 2 minutes no adwo so nkuruma wo ba ene ma ne bi gugu akoso akuma enu mu wo kokobo ene ye pia ba mesra gu adade wo hia ye Samen Vital Herbal Mixture na afa ne capsules Akoma FM 87.9 Kumasi 02406160661 baby eto nro bia benya bi kwene kwoto voter card fresh tilapia ne bi na eton na beboa yie papa no so yede enu ti oba enkase woni adwuma bomode na tu bi na kwene kwoton wo benya adwuma wo mu kasere na afa ba ho so nya voter card fresh tilapia wo de bon kwa ya na yede fresh 0544 346976 0544 346976 sanso na ename eye 3p garlic mixture no 3p bomode anso betumi ama won saka bia ya de wo ne garlic and afa hama and akabom ne de afra ye edro we ye natural nti wonu bia betumi abo Akoma FM 87.9 Kumasi 3p fresh 0248 928824 0248 928824 and afa grow fine mojadro so ye de koko and afa hama na ye nti onu aduane ewoja ho ana we nan no sata ye tititi pa me se wada ene yi hye ne so ema me se
nneɛma na nkɔ yie ɛfama ntumi na anadwo ntumi ne di a ne nyinaa so yɛ grofa ɔba mfikyi kurom nneɛma nsie ni grofa baabi eto nnuro bɛnya bi frɛ 0244 596532 0244 596532 Currency Ventures wɔse Zahara mixture nnuro no ɛyɛ Zahara mixture ne G capsules Zahara capsules na afei Hindi herbal mixture ne Akoma FM 87.9 Currency Ventures no pay ɛyɛ kama baabi eto nnuro bi a no bɛnya bi frɛ 0246 348334 0246 348334 na ma wonsa enka characteristic or say edro no eye papa na ti emu yedi atame ba mesha no yedi tumade dia yade nyina se time HH mesha no capsules ABC immune system na 2 enam san yade ase ba bi eto nro bi time enroi wo benya bi 0244417669 0244417669 eye Trans Venture say ene ye kan fo won marble stones ne dia magwo eno kwa hunu so obi asidi fie no de marble stones ibia design ya eye na eye of papa Akoma FM 87.9 Kumasi. That Trans Ventures one ye koto e marble stones no enu nti building contractors estate developers Mr. Wada wo dream house no wo de Trans Ventures for marble stones no colors smooth one kama na chese wo de design afebo na de wo fie ne tia ene tie ye fa ekogu o site ma unsan ya ji esika 0240708400 0240708400 bema bibi ha wana catch me bibi how when you broken yat yana wo be waja wa na yo ya na me problem na afi meni obi antena akura ma yenka se ya gwa wari asem we sim papa se ama Africa fi akwa me danso o se bla uka tell papa se nyam papa na be chota ma wo be tena ka asem no na papa de abufu asa koda na ma papa sa de abufu sa koda na mu ja fence kan wan ma papa ba ko tua kokko ne snap ne sika o no ni mo jafra Mama Abakas they were 2 times. Me no di moja fa na oni ho. Be na fa ko to na nkoko mienu snap ni sika. Ma ya ko dan second one moja fra. Ka se one bant. Odi wa odi jaw. Akoda ne sa de no. Matthew, where di adura na? Me ni hwe. Me pa cho. Aya dan na wo hwe adwun so de go Matthew so. Man pa cho. Na me me ba third one. Me nyem 6 months. Ofri abantin ba ye 12 o'clock no waba. Opem for me so me kwada me ye ne bi me se ono okwa mbantem me se mu na duane se ne be ye oba once anyane me be ye ono so okwa mbantem be ye 12 ma na okuta kusie se me so no oba na okuta kusie se me so mfase kan ma na oba be ho obetu uhu no ho obetu no ho o gas na me jan se oh hwe kitchen cabinet no so se kan da ho no adenti na me ka se me man so na me fama na me kire me sika ngo me ma me suban no nya sha se di me ma me atem me ko kabin wa buru me mo nyina tutu ko okumi nsata so me ma nya adwon so be 12 ni so me ni oni crossbar ni se ya so crossbar ni bubu asa atwefoforo be onyim atia me mo nyina crossbar bomb me pacha crossbar shining one we ni bin ya ba no me pacha wo so mu no abu no de abu na abubu wa so me mo nyina tutu ye manum nyina moja so na me ni bibia mbe ye na me so me ma tata na ma dun so asi wo no so na me ta me nim hye na tamu ye me de bon na ahegu nyina ye so enti why na idea dance ye bra no wanum free moja oba pemfo me pacha na me wo fa mo me wo fa me ma me yes me anadwono me nya kwan pie firi dan mo ho ne me hu moja no me ma me ho na me ko hye na me sisa mo so wo no ta de me wo fa mo nyina hunu ye asa me se ko mo fa mo no 87.9 Kumasi eni am omo kan na me ka say omo de ne kwa mbechi no ya for be ma na wonyem na wa bo wa mo anu me bacha ya wa hwe adwo so agu omo so omo de ne kwa omo fa nko eni se be ma ne ye ma wo na say kra wa tete mi so obekumi o tete mi so obekumi de ne kwa adura police station e ya de wo hwe adwo so gu so me discussion be da say na me friend no me discussion be da say na ayi omo break cosmetics ne free say omo de bi ba na me friend ne nko na me friend me brother ba ko say on kan chance when yi sika no nkonkoto when yi bi Akoma FM 87.9 Kumasi onko yi bi cosmetics na wo ton na wo say Matias ye to aso enti wo yi bi no na wo yi sika no about 2000 no wo ko dum wo say wanya wo ko e no product wanya cosmetics nkunu wo say product na wo pe no nkrofo na mfa wo say nko bisane bo ayu omo di free techiman ayu omo di guka mu free techiman ba market e be ton na me frɛ me bra no say na de wo mo de ba so omo nim nia mo pe no se me kwa ne ma me pele bi wo mu a ono no say
product na wo ko dwom no wanya ene wo sadi scan be share enti wo di scan ko share ho no me na me suma me brother ba ko me pana che brother wo enti wan yi scan anko ana me brother ko do wo ho me ba ene wo ka che me say wo ko ene product na wo pe no wanya ena me ko check scan afa na na me pe no bi wo ho a nso ena de me ne kasa kasa bae me so me ne ye kasa kasa no wo hye bedroom na me wo ayi chamber ni enti menene kasa no wo ka fun ami bo wura wo keka fun I forgotten I say yi yanko ano na me wura enti me wura ho no menim se bi afi na wo yo se wa yo na esi ho se wo di piaba ayini mu wa brum na ekira no enti me wura ho no ya kwa na no sei ene bo peti ye nyina yeso ade no nso o ma ka ti me sey o se so hwiegu so ana say mu wura wo na mu bompu me de ekra no me de menim se no enti me no crashes ana egu me so e na nso yese ma no so ebi gu no nso nso yese ma dwon so nkan oh eno de na wo ka sem me nka sem ma dwon so nkan me nya bia na se wo sa na wo ka senye eno de enye okay nipa da se ni de won se ma for say ma ko wati na nam no wo ka say me ka kire ne say ade a waye no ye wo ho amambre bia wo se me ye ena gu so di entia oh enye say bibi sa gu enti ache enye wo banko a eye several years kura ba ache kura ache na se wo ye nro oh na se adro min ka se me ya adru on ka se wo nya adru min ka so se me nya adru because sebi I don't think say traditional religion is a bad this in Ghana. Inti me say me sumbo soma me ngindi say ma offend obi. Na me nkwahye obi abose me nka say me ye bosomsumni. Me nkwahye obi abose me ye Kristo na me ye say. Me kwa sorry all right. Me ye no ho ade wa sorry de. Ohu me no kura no na me kwa sorry dada. Me ba ye time me pacho me say me na e quote chiman no. Be ma me ka say yenko ne sika samu nyenti yenko we say 87.9 Kumasi. Ebra moko o ka se musika samu nye enti monko ba bie na moko ye no me pacho ye ka se be ma ne nso wo nan konfon ka chere bisa na 3 times na dia na ye me wo se na yere no konfon bisa sa denti na wo tete me sa wo wale oba wa tonana ana na wo tete ne sa wo se me kra e na ye ne sa nto wo pamacho me pacho an wo se me kra na yes me kra e jare wo me kra na esugu so ana konfon ka me pacho wo we se kumasa hinkuro sa bosom sa na sa na wo she me nim wo na de me na wo ko bosom so na me ko so da wo yi da no ko ye sa da no na o ko anka cho so de wo ko bosom so wo ka chere me se wo ka chere me ko bi 87.9 oh what don't me that we say yo me the so the man from right wo ka kire me say won do me ebro 5 years kura no what won me do afri ni mo won won pe da wo ye me no da wo ye me no da wo ye me ye wari ate wo be say 10 years 5 years no ka kire so won pe me kura bi na me nden nsem we nyina no nsem bebre wo hon I didn't want to say because na me person megu ma wari no but say ma hu say ada wade no na emu na nsa wo ba egu ya say na nsa ya no no na wo me de panyin bia ntina me de me say wo ma me ni wo me ba ma ngadu ma jani one me ni ho ya na we like because wo ma ya mra no be say 8 months yes wo mra mo send no akohoma men send one kura won timi fra no me ko ho papa man ma bo papa man ya bo me bra mo nyina man ya ma ya fra no me bra mo nyina fra ne so wo mra fi o so onko fra me o bra bra fra me ne bra bia fra me papa man ya mo papa ka say bia mu nhia na mo settle case no mpatwa na me bo papa man ya no papa yes ba akofo de won timi ndi asem nti de obeye ne say da girl no be ba no nti obefre no wo papa bo no free December no papa wono ne papa e frɛ no since December no July ya no wo ko o ka chem papa na papa ka o ka chem papa sem no obana for o ka chem papa sem ma for we papa ka se bra e fam papa ka se bra no papa fa nda wo so yale nda wo sirem nda wo san ho yale nda wo sirem wo san ho yale enti me ko enti bedu be papa se months wonu wan ko hia bayi papa na ba no na akohia ne wonu wan ko papa ne se oba wonu wan ko wabano eba ba akufo de wenti hokwan wa nti ye mienu hia wo ho a nti wo ka kire me se wo be frɛ no woba ka se mo be hia brebe wo enimu a December ni mu a ebra me mesisa me nyama ba na me bo papa na me woba na ma wo bo ka se mami we wo yale mami we ofra wo so yale wo sire me ko woni na nko me na me yare o nti me ko siremba shadisma dabi woba na nko sa July na wo yare me ba July watena ho
what no December January ansana say what by open oh mint na nka bibia sa me pa chew en ye fa che me dabi ompanifo bi na jawara mint nka say dabi mint nka say me penana me pen we don't say that ompanifo bi na je awale anya sa ne man wa gwa wale no anya sa ne ma bi dem gwa wale awale be ma fofra na me maka obi on ma to blacklist me be ko fa ni jale na me na me ka ye into on asa wono se wa fa be Akoma FM on ma to blacklist on ma to blacklist me na me frɛ na won fa wo ba wa se ne ma fu dem wale na gu wale no kura cha picture abu me picture no wale no ba no kura cha picture ababa na cha picture abu okay ona ntasim na to asim na to yasimo me abusia awia miye ho akwa babiem emra akoma mu nsam dwumadie so awia yi yehia se ye baba twetwe nkomode afa yapomoden ho ebra no ya na metai eka cho se yenya kwan ne ehia edi nkomo a efa pomoden ho anu yi wahim pa se de be ya dachen yade basa tantan no ema mefiri wawura ema pomoden kakra ekura wo no Emma mesen ne sansen panya account wo se obi benya wo a efiri yade wiase ama me ne wan se eno so eye yade kro ye nti ye di nkomode afa ya pomode ho ne ya hye kwan pa ye befa so aboye ho ban se koba ne se yade no eba betu ye kwan ma kwan ye de befa so eyi ye ho ede afiri mo awie yi eye hasa edro ye frɛ no hasa capsules and afa hasa mixture empanifo na wote ye nka ena chese ye bedi edre yi ho adanse e de chew na wow ye free yade ha wo etete wo ejojo abrabo ma abrabo na giaguo no wanya sere ne anantuo asanso agina so biem sanse ena no se de wiase eye no yete yes no wanyade o enu akra menini di nkomo na afa ye dan wanyare no ye dan na enu ya wonini di nkomo na nsuene wo pe na wonhu no ne yade no ehyehe wo mo obi nso na kan sika te say HIV obiaso woni bi nso ehyehe wo mo ho sa na yade no aye wo hu obiaso wanyade na nso bekompa no na yade no ehye ni mu a ene no edi nenya na ewie yade amene wo eka ho asem enye yade biase yefunu yade ene ho nkomo ena mepese mene wo edie na wo hye wo ho so ye edi amayen se de be ya wo fie kakra wo ba no obo ade de ma wo no wo bedi wo nkwa amene amen kama na yade bia no ma metwitwa wanemu entwa wo nkwa so emfemfiri ho ema ya na wote ase edi ama me se yesu ma ya yeda so di nchine edi meko no yade ne de yetuamu atewla yade se ebeba na emom kwan pa ye fa so aboye ho ban no eno na ye pese ye ne wo edi nkomo na me do 87.9 edi amayen ewie ye kasa edi afa also 87.9 Kumasi no kram ne wo mo menya yefunu yade keke normal ones ne kura na yenya nka se ode no eye ulcer no wo mo te wo mo kakanka pa de yefunu yade normal na ulcer asem bia kura mamu no eno kura wo de chekehwe jawa wo befemu a ansa na wade wo ho no enya de hwahwa na ne ya hyeda bodin aka cho se maami e wo yade na anasa wo yefunu yade na ete wo so no eye ulcer no eno so kura de ademu enenam entimi bisa se onsa no ebetena wo so a edien ene wese wo ye se mejidi se yate ase se onsa no eyekura eto yefunu ebetimi ato odiodunum no mu anase yefunu no mu enwoma no mu ba bia ebenya bia no eyade se ebetumi ato wo bi se media mididi pa ena mekoni ade no minibi spicy foods na so me yifuru masetenam afai ade bia bema acid adoso wo menipadua mu no aya mentanye jinani mpo na kampese wanya akonya ba betena so ewo menipaduam nanso menti asie dienti a olsa yade no ha me ai ewo musa nanso obekaye a medical ka cho se ade na de olsa ba na ye frane se helicobacter bacteria ye twa niti aka na H pylori no ha adwene ye pa na no ewo nipa eni nipa enti onipa ba ko ewo sa mo woni bi na wanhwe ne hu so ye samfia no sentasuo ana mfifire
na se den na aboa no nya eba betena wo nipadua mu a se de etie bia no ulcer yade no wonya bi preko enti wadi de ye an wonni spicy food no na acid fruits ni ade ne so enwura wo nipadua mu na mo dwene ho de enti a ulcer no aba kwan ni bi so na meyi a mede a kire wo no afei enema bi wo ho no mo adasani wuti wiase a na wabɔ ho ban pa de afiri ho se de be ya yade bi a etete saa no enya kwan ema mewura wo nipadua mu eno ti na mekan se nipa wo ni ni edi agro no ono ne na pomudi mu nsam no etesen ena ne awudi wura nipadua nu mu a wonu mu aye oda bibia wo beji agum no eno so wasese hu se ekɔ nipadua mu a edi nsunsuanso kra enenya ewo nipadua mu woti saa niema mienu miensen ase a yade ne kra ebeba ebetwen ne nan ase kakra sanse unim se ne a wo hye nipadua so ena niema basa bi nso a emfata no wuntimi emfa enko nipadua mu yefunu mu kro eyade a eha adwene enti enu a anu adini pi aya ne ye ka ne se ye de kunya wa eha yen we nipadua mu no ye te radio sunti ye mpese ebebo edro bi adi na emom wankasa wunim se ya obi be nipadua mu a wana wunim edro anu adina ofa me pa cho oye ulcer patient a sanyoma we nya de se ebo nipadua no enti ya no wada ma watwon ho e de afiri ho de amayen se de be ya wo nipadua no betumi anyina che yie na apomuden afamu se ne mete a ma no bra no so atimi akasa we ya ye kasa wo bi nsa so ne yafunu mu dendendi a wo mu nkamfa so eye de ade a nipa ba ko wonko ade bia ulcer ye bu adrupan so ho edawuro kire wa wosi wonto bi ene wanom eye sa de ne se yade no ompese obekọ enti awiei mesrawo ba bia wuti ene edifiri bia wo de afunu shopa eben 87.9 anase ba bia ye ton abibidro bia bowura ho ne kwaka che ne se wote no ewo onua tv etie bi wa Akoma FM se yese ulcer tanfo adro bi eno bi na aba abeji ato obeyi ama wo wa bra asembise bia eni akire ye adro no wutie se de din no esiti a wanhye ye a na wakasa eye brofudo mpacho abibidro na emom ye facility ni din ene ye de ato so eye hasa no enti we no enya brofu ni die ni bia we de asante aka de se ekutu we se omoso maye ne gazette nti o kan na nsunu guche o kan na nsunu gujem timpacho nya yenim na yakasa ye fichire mu ne manani yakeka bomo ede aye edro no ede amampacho pebi no moate na ne ma house symptoms a eyi na die say ye peptic say ye gastric say ye den ulcer types ni nada wunya ye edro ni bi enomo a eyade se etenete edifiri onti mamefo locations no entudwa enfama na baabia ebene wono wodi wani achemu ho akwakope bi atomo amowo esiama mo kwakoto edro ni bi ewo odalo wone Ankobra West Bank no ehwe ni mo afeiti kobo number 1 eno so eye community market wo ehwe ni mo wobenya bi ato wo brekum ene ne potamo a eye kilometer ba fei wo wobekum muni away ashamanfo eye House of Drug ena afe wadama Cape Coast munkope bi nto ewo pena herbal takra day eye AA mensa yenso aye wakuma se ene ne month ne so eye dani herbal ene ye kwa kope edro ni bi ato ame aboaye wo hwe wo TV ne so asede edro no ne color sitie ene da ho no enti bomodi ahwe ne ye ebe ha ukra wodi atwa efa to phone ne so na wokwa wodi akire de wo yi edro ne se edro we na mete ne nka se betumi aboa me ama me ulcer no ede akoni yi bi ma wa ba be hwe number egu ho na frɛ na enhyehyɛ ya edi achi no doctor di amount wa ba for de wo ma 87.9 eni akoda wonya mfinhye dumienu enka adro yi ho 0240 23 83 10 0203 822 855 ebusa yenye number ni biom 0240 23 83 10 0203 822 855 ye number ni ye hwe kwanse na wachi wo befrɛ na wo ne doctor akasa ede afa yade a eha otitru ene ulcer ne hye ne so se ye dre die ulcer tanfo 87.9 Kumasi oba fefe me da se nyame ensha papa azepa aha eye Akoma 87.9 FM na fe Onua TV Akoma mu nsam dwumadie no na wo hwe na fe wutie no ye ka se comfort ma mbisa bra wanim kakra ma me na bema no ye bewie
na me pese be ma no me pa cho three solid reasons nti a wususu say enkoda ne mienu nya odia 3 1 enkrofo kan Akoma FM 87.9 Kumasi be obia kan sofo kura wo hira ya ware no so kura wo bo so before wo ye na afi nso so mienu ba ko me yere aka kire me say be ma na me mpese mbobu ne din ka kire me say be ma bia sene pe na etiri nso so miss wo sa dane na no me ne no interrogation me force no wa sa dane nti no nti sa be ma no wo sa be ma bia sene pe eno ka ho bi nti na wo susu se nkra ne nya na akaba ko no phone so I was told mema number Akoma FM 87.9 Kumasi kakra nti me pese one enkrofo akeka se nkoda na ya ama wabo obi dua wo ho me ba two be ma bi asene pe ono de ka kire wo ama ndi nsam bebiri aba 3 well store mema numbers on the phone so ema okay what did madin isa niem we solid way na ma wo hunu se nkoda na nya odia ibin yes de edim wo akọ edoso ba de edim wo akọtere pa de me yensen well enya well me say edoso ba de edim wo akọtere ya ehu pa ne me yensen Akoma FM 87.9 Kumasi father resemblance enkura ne nsew kura me no ni eni but unkoto wo yire se bia be ma bi butu no so ne dada me eni de me unkoto wo yire se be ma ne hye ba bi da okay be ma ne hye dem ma hu wo ne be ma hye eno nko ena makoto se wo ne be ma so enkura no wa na ato wo mu nyina din me na me to wo mu din an wo no se sa ye mfa ne papa din to so me da se oba ma mi misaw ebeyen manim guase se ene doctor ebo ye be ye DNA ebeye manim guase se DNA ne beba no na enkoda ne mienu enye Matthew Akoma FM 87.9 Kumasi se di osi aka no ena na oba wo se mienu se si a wo se ba ko de bi mienu wo bibi ejeje bibi ejeje se wo kamede so so patabribri abo ena adi si eya mienu se wo se ba ko me se ka se ba ko a wo se mienu se we metima okay mienu period enkoda no na me boa wo kake first me ka se boa me first and second eno de last one de o se wonu se ne ba eya ne dia me pa chan wo fa baabi me pa cho da bi be ma foforo ne wo da ye me pa cho da bi enkoda ne mienu ye be ma foforo de me pa cho no a dia papa dia etiefo mu ti yo ena mu hwe bie mu ti yo ena mu hwe bie kwani e ma enkoda ne mienu be ma yi dia me pa chan ye dia ne beba no eya wo mo dia me pa chan Matthew dia me pa chan Ismail mu twa ntome ho mu twa ntome ho na nche agbozo eba kan ne kana make afo won de ama wo machines papa na wo mo ho ne ye de wato so akire ba bia yade ne sha akire dura ye fa mandom yade aduro ne ma wo no ya yade no wa we ekọ mesra wada yade bia no kwa agbozo eba kan ne kana ntumi mu akoma se de chem so me 5 all insurance Akoma FM 87.9 417752 0553 417752 enkrafo kwashimai wobe ohine na himfi ho ehwo na wo agbozo heba clinic sese be mate asia ne be mahu enu tie ne me ka cho se kwa bills microcredit ne kwakwaje bosia wo ho ne fa kwa ye adwuma na fa kwa cheche wo adwuma no mo ne ewunya ene o Ghana card na onso akwaje bills microcredit for bosia no ebia kwa ye adwuma World Vision Ghana ne Vision Van Ghana se me ka cho se dey so obi fra wo na se text message bi ba no mo se won be ma bosia enye no cresa se World Vision Ghana ne Vision Van Ghana ene omo emma bosia enu nti Akoma FM 87.9 Kumasi na make afo wono de ama wo so for rekwekra se doctor yade bia da woni no nti bomode a se obekọ na odi nro awodo aka wo reku eba mesha no enie ebua ye papa enu nti bomode aso be tobie 0248672271 0248672271 mesha wada wodi hye bi awu amwani atomoja mesha wo fa ye no ho contract ni nyina wodi efakọ na efakọ dan go straight funeral home contract ni nyina wodi ya ni date okay ye be ye no 25th October enu ape
na fa wo mo ni nyina Akoma FM 87.9 Kumasi aduane o bibia enti eda no so ya wo beba na bibia aye set e wo ho say God's way fina home wo ho nti ye mre asafo ye be labor ye ne koko board dan no e na hwe ne mo 0243 73 7457 0243 73 7457 na anyone any enkomo Triforce home of quality electrical appliances mesel and na wo pedi freezers refrigerators electrical ovens microwave washing machines ni adia ebeboa na di cherry bi na jamfi fefem by hata ye Triforce wo omo adu Akoma FM 87.9 Kumasi 0246004826 0246004826 Doc, me ma wakwa aba. Yeah, mama. Na promote say. Kristo ni agama da Roma ahoden ho. Ya wode wo ho ampa na che say. Doc, e na no wo bi frɛ me. Okay. Na o ka kyerɛ me say Maa Akos waso oba wo ho. Yes. Ni din no or the was a payment mehwe e bia obekai. Okay. E fa enani. Nipa ne doso. Nipa ne doso nani. Okay. Na was in fat agenesem. Oh good. Oka say bia se yetena ha no ye kasa ya na oka say bia ye ne mo ninti Akoma FM 87.9 Kumasi enka no nim se nani no ehuna de bi enukra ye dana se amen mama me da se na me da hwefo ni atiefo ye de ahye we de me ya na me to challenge se se wo ye chinjefo na wan kase wa ba behwe enye sa ABA Herbal Clinic nenka ye wa dance bebile aye bebo ba se de na dwumadie na koye nti obi wo kra na wo bo adanse na obadwene se wo ni obi na hede ahyehye ho enti me se ename mo adanse enti me yi papa bi ofiri gyache he ya odi adanse ono nko ane de na aka wo TV near the esu ye mo bibiem se wo pese wunya adanse na pese hu se edura nkasa wo ho abomode na wa ko ni ye de ebe hu je 87.9 Kumasi na wo baso ABA Herbal mesi ma basha me beja bibidress when ma nipa hu se tumi ni ahode wo ye nubrane ya hama ye de emu na ABA Herbal ba ye no enye usika enti na ye de ye ba se obenya apomuden na edin na ko akiri na sabi kafrache ebinum na ye nananom anamo no omo se na omu gu na nim ase no omu hu se tumi ni ye de eda so wo ho enu nti na ABA Herbal Clinic osofo rasta free bunu abepia santimam ha se obema nipa hunu tumi ni ahode e wo ye nubra emu enti maso ye se wo ba ho a eye nubra ne hama enkohine ne abena ena mede eye adwuma maso ye ometo capsule ometo tablet wo ho ensu aduro bi anya den eni ho se oba na wo se me ma wo nsu aduro amia me di nubra ne ma o hama ne ma na ma kire de word be kwa agugu so wa ko hye ne di do wakono a wa de aye den anom enye sa so enua na nkasa na mesi aye ne powder maye ni sama wo de kwa akofra aduane aye den edie koko a wudi bi egum enkonya wudi bi ede egum eduro na be fantirima fa mojam ebebe tirenima be yemu odwuma epepe tirenima kum tirenim kro na be ni peduanima be siesie ni peduanim ama yade bi ewo ni peduanim bia afiri ho a ekwa enye den emmebiem ediba bibia la wo a wo tie me be bibia la wo hwe me tumirika ne 87.9 Herbal Clinic enya nkita hode na trade amponyankopon onfa me so na yaresa ne fa hode enya wo dia hye ne so se doma ahinkro ena so ekese ne ewo ye wo brada jom apia kubi coastal no ekire ho pe ene ye wo saa so na obekumase a me wo kwada so edwinase market na chi hwa kwada so edwinase market na chi hwa ena me wo wono omo ahafone ne mpatamu no ukuada ene ye woda bia metenase wo Genesis FM wo ahafo go so na nyame ya aduma wachini uku ene ne ya wada de miankasa me ye de me ba go so nyambo ya wada ye nya adwuma wo kumase enti go so fo no mo amo be ahafone ne mpatamu no wachina ene ne ya wada bia mia metenase wo go so Genesis FM saa so na baabi ani efiada bia metenase wo Adehye FM wo sehwi baabi ani enti Western North any Western region fo ni nyina munhye me wo baabi ani nyame ya adoma eda efiada na mmom kumase ene domade ye adwuma da bia adwada kopem memenda kwasiada nkwa ne nyede ye nya adwuma ba wo kumase ne mpatamu anu ahye ne se eda ya wada de enya de hye ABA Herbal Clinic ye be ye adwuma enti sa akonya ne wo ho ma wo se ene tuanamo ne bra ana wachine tuanamo ne de ebra na awurade mfes no onye den
omo ABA heba me say na what we last week any this week me yes we say mo hepatitis hamo mo HIV mo wa abamu moje mo osa hamo yade a aye mo ene de ma yade a aye mo na woni padua ni mama ne ko aye abrofo na nipa bi mo den no eno na what we mu ABA heba me di asi wa me tu ase ede ama edi say HIV mo wa no ena aba moje hepatitis na how a stroke ena how diabetes ena how bo modern se woni ABA heba clinic eba benya kita odie me se se nro we me di breku ani ansroja ahomachem kakra nya medua ena me de yesa aduro mo me de ma wan kasa no wakono ayede anom na ebeyi mu na firi moje mama so ho ayede ayede ne ho aye kama mo infections ahodo ni nyina muntu na mo na monye de momra ABA heba me se mabasa me beje bibiduro asi wana ma nipa hunu tumi ni ahoden we ye nubra ne hahama mu edi se wo pe edua ahodo wo pe nkohina ahodo wo pe hama ahodo a me kreneke ne asoye a wo ba ba yede wo be hunu bi da bia me ka me se kreneke wo de eho afeyi pa nenso eye nubra ye de kwaye bretum na yede abafie kwaye bretum ne de abafie nti wo ba ho a edua bi a wo se esaw yade ma wo yade ekobia ye benya bia yede ama eti wo kumase ne mpatamu a na odi wani a kire kwada so edwinase market na chi wa sa enso na doma hinku me wo bena djom apia kubi coaston e kire ope ABA heba yade a me ye ho adwuma edoso yie pa na enam se maredel wo ani ahwemu ntene ye bomedia na ye de ani na tato ene de ani ne kura de me nhyeda enkasa ho bebere because edom na je eduro na tum eduro a wo hya ase se wudi edana na hya ase eye na adwuma aburo so 3 days obehu nsesaye achekura 2 weeks na so de adanse de eba ebura adwene ne ntiase so because nwanwa se wani eye wo ya na eduro ne yemfa nwu wani ne so na wo de kwakọ flabiane ayede edi mama bebere na adwene ho omonye de omo ntiase na ABA heba mepese ni padua no enya ahodi enya apotie na yehuru se eduro yede ewo ho enu tina da bia mema enkyeremu se yade no eye ni yade so nya ni yade eye tirimu yade penimfo se enibo a ekotrim enti wani ni bonkum ka enkyere ni fa so ayede aka enti yade ni wotire ni mo se wunya aduro be yetire ni mo yede enu nti maso ye memfa aduro ngu wani so minye wo operation na mama wo se press no minno no ye adusam a wo de ko fradu ane ayede edi we nti na da bia mama me de kanea shade ye mfato ho wona omo beto kanea de ne edi closing egum no achekura na wotwemienu ne suma ayede abem se wan hohuru mu anya de se kanea ne betimi ayede ashren enti da bia me de kanea shade ne ye mfato ho se kanea shade no se fi ana esumbam ye pepem ne nyeden ye pepa ho kanea shade no se fi ana esumbam na de ade bonso na bepa shade ne ho aste wo se fi na ana esum na yede ewom ba wo de ade bonso na bepa shade ne insider wo so a bright na ehren se da bia me ka se tro ne se ye nso kanea mfensim passe ana kodwas ne sika ne adua so na ahren amobia no ni padua ne kanea ani eti Matthew se entrase mu wani tenu se de padua ne nyamfa so bi anyede emfiri so wo wunti na ABA Herbal Clinic mi firi bono aba santememu agana ha ewiase nyina efa me so ama waduru ama so ho ayede ato enti eye any problem nko atumrika na yede ebra ye numbers ni osu betimi afre na de wonti ase no ayede wabisa number no 0541 0541 56 51 99 0541 56 51 99 voda no eye 0502 81 21 61 0502 81 21 ABA heba se wo ba ya so ya ehu bi anyede enim ete se wo kwa clinic na hospital ahodo monosa na wo ba ye ho ayede ete na oba ade abedikan ya ne se obeje wo card no eye 50 cedis se woje card ni wi a ansana ya hwew ehwo na nurses ni be take vitas ye be hwe wo sugar o pressure na yede amount na uwi a unwie ye
me wo mfidi a eba behwehwe wo nipadua mu ama ebia na yade bia hinta esi a wonya de wonim bebre na akotua sika ahodo ekoye san hwehwemu no na oba ebia heba na ye hwehwebu ne ma wa eye fili ye nyede ye nje wo hwe ansa na mia nkasa matena se de ahwo me ne me doctors no na me hwe wa mama nhyehyɛ ya ma ye ne se enuro na me de boa wo no eno na me gina so a charge wo na no kura na mama wa konya se ubetua mu fa anenche mu miensa emu de wa ubenya no no atua ato ase ye se amfo na kyerɛ ne nto aso okwa start do na improvement beba nsesa ye beba no wa na betumrika sa ye de aba ediba bibiala wo bia bomodin se wo ni ABA heba clinic benya nkitahodie na awurade afam so no aye de waboa ebere ni nti ebia wo de no eye glaucoma da bia meka se glaucoma no akanfo fra ni hintefraye yade a ehinta esie nipa da krope na abese wani na yede ama glaucoma na manipa bebere akade ni nyina ne se akwasi buroni se anu ni adro ebie heba memwonya ho nti ase se eye ntine na da trenim na sa entine no ena me yani ni ya adwene nya nkitahodie sa entine no pressure eba so a ena kofa sa yade glaucoma ne yede edeba na enam se entine da trenim untime hura ni ne so na wuntime nsoso ma ne nkotrenim nkoyemu yede adwuma enu ntina kwasi buroni se anu nyede eni adro ebie heba memwonya ho nti ase se nipadua no eye mogya ni nsuo na edi afurusane na ni nyina beko beba entine mu na yede enam se pressure ba entine ne so anase timatie bi ba entine ne so a ewo se mu ni ade betimi aye entine mu yede adwuma eno na ebie heba makeka nubra ne hama enkohini ni abena bom aye na dusan se bejiko Fred an yede yes ebia wo de ne eyete wani ni akoye no operation yade na side ababiem wakwaje se pese ahye opese wuyitu a tumrika na ni ebie heba nya nkitahodie na awurade mfam so na omwa kuma se mi wo kwada so edwinase market nechi ho a wo so fulai wo pampas G runabout bantima wo de afo agrekins maka ofoka na kachire mate ni se ubesi wo dwinase baabi ani frafo ni school ne ewo no ana market ho a omunya si wo de busa se wo pe Dr. Rasta osofo Rasta bunu ni na wo hwe ani no obia de obede ebeba mu amufri obo ase ba ne santase runabout ubenya eka ewo Gower filling station ho a eno so eba edwinase saa so na Star Junction so obede ubenya bi tumrika na bra na awurade mfams no onye de omaw je number no ewa abra me sorry sui number no eye 0541 0541 56 51 99 0541 56 51 99 Vodan eye 0502 81 87.9 Kumasi 21 61 0502 81 21 61 ebie heba ye number no tumrika na bra na awurade nsanye tiase nyede enso oje ebie heba wagem so se wonyame nsa yede ewom awurade nyankopɔ enka ho na onsa yade ye besa ahia nyame yadoma next week nyame ensa papa pabomodi anekwe na kyese ye hwe yade kama ewo ebie aha eye Akoma 87.9 FM na fe onu TV Akoma musem chumedie no eno na wo hwe na fe wu tie no Akoma FM 87.9 Kumasi obo me hu ye wa soru dua so adan ene de mewie ya bo doctor se menya hepatitis B ene na wonti o hine yire doctor Akos dua ya wo wo power structure enchia wo ho ayi no camera no wo machi nti uchia ho me hu anim yi Matthew what someone I know what the buy ya twi ensa frɛ wo ba no da na ye frɛ no no said ye na enkomodie ni si kɔ no kra no na me ka sa bayi wona me betwe nyanke enso ya twe enso we die nyame adom ye frɛ no ano osem nhye me da meba be twiri me se kra wo ba asim me ne me ma koda na ye nyina ye beba ampani ampa ne se ne won maduru ha no pacho mo hwe ne phone no fa to silence mame it's Matthew asema wo de ba e na no wo de ba ye no bonetofa but said ye besi obi a wentie bi na no kra no tia ne tofa bom nyina no obetimi ate asem no ase na ya to sempa e de ma comfort ye tio ne tofa bom a wo se membo ene se menenenete
a wɔyɛ ɔbaa me ma yɛ no ho adeɛ na me nene te asomdwiem me ne me yere no yɛfrɛ ne sɛn bibi bi nti me deɛ meka meyɛ sɛ membɔ ne din okay wɔde comfort na wɔyɛ sɛ meyɛ sɛ abrabɔ no nkɔ yie nti yɛnkɔ baabi foforɔ yɛnkɔ kuro foforɔ so na kuro foforɔ no a yɛkɔtena so so nneɛma a mehuiɛ ɛne afei deɛ ntawantawa ɛbaa me ne wɔbaa no ntam no ɛma na menya ahotɔ afei kura yareɛ bɔ me kakra nti meyɛ sɛ nka wɔma yɛnyɛ den yɛnsa mmra yɛnkyi meyɛyɛyɛyɛ wɔbaa yɛ se daabi nti mebɔɔ me fie wura amanneɛ mekaa wɔ se menkɔ wɔmma baabi a ɛka sii so koraa sɛ ɛdan no wɔboa me na meyɛ mmafuo bi wɔtɔ beans de maa me nti na meyɛ sɛ metua ne ka beans no koraa mesa half bag de maa no ayi bag sini sɛ de maa no wɔ se wɔnyɛ na wɔde atwa dan no ho ka sɛ mekɔ me baabi a menkɔ na dan no wafa nti mebɔ me fie wura amanneɛ na meyɛ sɛ mɛsa aba mankyi because meyare asɛ me ho mfa me ɛna afei so mahu nneɛma bebree na mesa baeɛ mebɔ ba yi bɔɔbɔ no waama ɛma meka kyerɛ me fie wura sɛ wɔntunu meba no nso mesisa dan mu nneɛma nyinaa na maadwen yɛ me sɛ mesisa dan mu nneɛma nyinaa ne ba ɔbɛba mesisa dan mu nneɛma nyinaa de baeɛ wɔama ɛma me frɛfrɛfrɛ kasa yɛ dede ɔbɛyɛ ama ɛna meka kyerɛ me fie wura sɛ wɔntunu wɔyɛ so wɔtunu a wɔbɛba fie wura no bɔ no still afei deɛ fie wura no bɔ no afei deɛ da koro mewɔ hɔ a na wɔba yi mekɔɔ hɔ a yɛsɛ watu afiri hɔ a afei yɛhu baabi a wɔwɔ na mekɔɔ nkora no school mu kɔhu nkora no still nkora no ntimi ankɔkyerɛ me hɔ ɛyɛ me sɛ wɔbɔɔ ma no nti ɛyɛ berɛ kakra mu na meyɛɛ sɛ ɛneɛ mmɛkɔ akɔhwehwɛ no nti ɛmu a na mekɔɔ hɔ kɔhu baabi a wɔte na da mekɔhu baabi a wɔte mpo no wɔama mahu nkwadaa no na ɛmu nso so na mefiri serem ɛba ɔno na wɔ papa meyɛ sɛ wɔ mmara no wɔama o ɛma me berɛ a wɔkɔka kyerɛ me berɛ a baako ɛsɛ wɔyɛ mfa sɛ wɔno so yɛ kuma te sɛ me a memeyɛ sɛ nkɔ wɔnkɔ yɛ abusua fie still wɔama no wɔkɔka na me berɛ a no too no fo ɛna wɔboɔ madamfo baako so amanneɛ madamfo no mu nyinaa too no fo sɛ aware asɛm deɛ obi na kɔgyee wɔn sɛ wɔware no ase san kɔ abusua fie kɔ na busuafoɔ hɔ anaa kɔ papa hɔ na yɛnka asɛm ɔbɛyɛ nkɔ wɔse me berɛ no mo ne nyɛ firi saa nkurɔfoɔ no wɔ hɔ wɔse me berɛ no nyɛ firi me so mehu bɔne a me berɛ deɛ yɛ ɔmo fii sɛ meware wobɛsi nnɛ ɛboro ɛkɔ almost 10 years sɛ ɛboro 10 years mponi 2016 up to now wo ne me berɛ bi ani wɔ mo anyɛ problem nanso wɔbɛyɛ sɛ wɔnkɔ wɔde tena hɔ a bɛyɛ sɛ 7 to 8 months before ɔte no ho pɛ ne dan kɔtena ne baabi ansa na wɔkɔ ne papa hɔ nti one day mewɔ hɔ na ne fada frɛ me sɛ memmra na mese mpatwɔ matu kwan meba nti mebɔ me brother amane yɛ ne yɛhyɛ ne papa ne date the very date that yɛde hyɛ ne papa no it was a Tuesday saa Tuesday no yɛfrɛ na ne papa sɛ wasan firi n'akyi wasan firi ne fada hɔ akɔ baabi a wɔte no naa ɛna ne papa nso sɛ baakofoɔ nka asɛm ɛna me sɛ okay na menka bi nhyɛ mu madwen yɛ me sɛ me plane sɛ mesɛ me ho yareɛ deɛ yɛ kakra a nka mɛkɔ because me ne no ɛntena ase mebaa m'akyi no mene ne ntena ase panyin bia ntena ase ngu me ne na awareɛ no obia nka bi FM 87.9 Kumasi ma Jimmy awo de ya Jimmy sɛ yɛ sɛ wawo ba pa na ɔba no wanyɛ yarefoɔ wanya Jimmy no wa Jimmy de ya pa na ɔyɛ bɛ ma de a ɔba tan na ɔde sa so yam because wanwo ba eti Matthew ba so be DNA na ne nyina so ɛne ade ne na no me ensa ɔbɔ so yi nkɔfɔ keka sɛ ano pa ho a na yɛre akɔka sɛ yɛmfa akora no nto ne papa nti saa no kyerɛ sɛ ɛnyɛ akora no nyɛ ne ba deɛ tɔ so bɛn sɛ bɛn bi asɛ ne pɛ deɛ tɔ so biem yɛ wɔde ne wɔstɔ nkɔfo din bɛn din antiama wei nyina so nti a bɛn ma betime asi ne bo akasa mɛyɛ die ne ɛfiri sɛ meyere mentrase sɛ nkora no yɛ me ma bɔne waji on sɛ fɛ sɛ wɔba meka kyɛ sɛ wagyi me no wɔnte ase sɛ meka sɛ wagyi me papa na secondary school mo sɛ ɔkyɛ subject bɛn ɛhyɛ bɛn sɛ nka ɔkyɛ subject bɛn ɔkyerɛ DNA na memetu ma no fude bia o wo sɛ ɔkyerɛ DNA metu ma no fude bia sɛ mo we na the head of the family we on it onye oba no aka se bia bema no be control no so oba wo jimi dia wo nya bema nyansa fo abrabara mo bebo na bema wo jimi mama me se mo bebo ati se bo ati se bo ba wo di woni wo jimi
Oh, who left from the right? Now who teach any other secondary school? Yeah, oh, you can tell say, young fan can go international school. I know your money or banana. Eh, we are just going to teacher. Matthew, Mr. Okoya resign. Catch your master say, wow, voluntarily. Person of a pension, what resign? Oh, Mama, I'm into manful. Mama, hey, who's here by my own? That I have a potential zone, and where is car one as a baby or Tiana daughter. Look at the person, her potentials or said in the next 20 years. Nipa Baba be Nipa Ben. As you share. Ah, Matthew, I say, do share brain, you know. No, who is that? Secondary school. Lady school, yes. Oh, no, that's what school. Anna, come in, you know, so as him. I know so as him because we are the man there. And also time no extra. The sister went to me business. She called me fast. She brought sister ya brought planting with him. Last week we say man ba say mumu mo ade no say obema bia ba ya yamra mamo say obema bia nya ba ya say mu ja no. How will you know? Because Managua. Oh, because I am wondering, Mama. And yet, Matthew cried in Qua. I thought I won't bear me be on. Now, you have to honor not Sabai or Butuswa. Who was I saying? I am only a frat. It might be one of the person that they are public message, public. And then a person kind of public say. Publicly and tell me say, a man, yet Yanko boy, Rebia Mamo. Some years is no more started 1 at 20 at the debate and 20 at the idea. But maybe I am Rasa, Mujar no more than that. Okay. Go be I'm fan. But you pay a DNA, no. MMA labs, a dear, I dear me pese or Barney Jinemu. Na de why ama na ya me fe pa na se o de nkola na ba na o se yenye die ni anim guase ya papa nti se ono no gini hu di sa na oba wo gini hu di sa no eya na mani age efri se wonim se de o nam no nam ten na me na ade ana eha me nyina ne se wonye adwuma na be ma no se ahade me yentena ha yensa anko ha ahade yentena ha yensa anko ha oh adan e na wo yesa ade no ye ne oba ntena sa unse wo sa ye adwuma sika wo sa enya nyina no onim se ni kunu ne wo sa ade ma wo se be ya abrabo no mo bebo aye de akomani mu so bibia e na yese na kromo wo de yese na baba bran e ne mo bebere papa eni oba wo ye ninkunu watwe ninkunu do tu ninkunfo ejeba akura ni e broso ye ne oba ntena sa oba wan kasa waware no na wo ni nua de ba ma abada mama wahunu ne da enti se ba ma ne ba na oba ba bebusa na wo se die enti na wo de ne kwotena adem edi enti na wo de ne kwotena adem na wo so a ene kura nya hoho o mo de o mo ba fie yeso mo mfo mo mna fie ne ehunu nipa e ba ne nchen na wo mampanyi ni se na obi aba na se wode ne tena abonten ada na wo yesa ade no mesra mema binum e ma anya nkwaseafo o se wo ba yi ne yam se wone wo tena se wo so yi wo yam bi na ne tena na abrabo no mo bo ma ne ye fe na munya ye na awade ya waje so mu twintwan wo na wo sesa ne ma no efiri ho pake ne ma ne koye wo na wo sesa ne ma no efiri ho wa se frɛ wo a wo sa ka che wa se se me ji sada me menya ho ansa na maba wo wia wa ka che wo yire se ne ma nkoyie ma ye sa anko bosom ho lady man ni sa akwasasem no mani sa akwasasem no na wo da wutiri ya obi wo ha wo kwa ye kofa ne ma bi so aso ne tiri so na wa che wo se ne ma nkoyie ejua wo ba matimi yi ne ba ma to so minim se ma na ya na ye sa wo se ba matimi yi ne ba ma to so na obodua no wa bo ne manyina de beka ho abedase e de ba nsuban nie bra ne wo ba bia one nam no ho ne ma na ebobo ba no chinchiri no ho ne ma ebobo ba mi se mi hunu ne o ma yie enti platform na ye hwe ne ye fa Kristo nka wo ho ne ja de wo kire na se wo free okwa hen fa sorry we ya se obi be ye tradition Oma Aminda mensinu masimra do mbeye bra ye kata sof ma me chikura
awurade nhyira wo mama mafutuo kɔma nkwadaa eko school nkwadaa eko school yɛbɛsrɛ mo sɛ mo future ehia paa minim sɛ fidi kɛseɛ paa wɔ Ghana ha wiase sese ɛne Akoma ɛne Onua TV nkwadaa mu tie wie mu hwɛ mo daakye yie hwɛ gali ni sukuu na ɔkɔ na abrantie hyia no ɛna wo yɛ basalili ɛna wo yɛ kanokra wo yɛ basali ɛna na me ne obetra ɛna de ahyɛse no an wo hyɛse sɛ odi wani wei ba ho no rengaw wei ba wadenga wow boyfriend wo ne tie ugya no kofa ugya no ekofa misra mo hwɛ so nkɔm school saa de no be kakra ba furu o gali sɛ aforo no sɛ wodampa so da kwa we ba obedwane ahyɛse no misra mo dachi hia sɛ de be ya mo dachi be kɔ yie na wei bi ema metomo ebia na nka wo kɔ wadim kakra na nya wo choice ni enka ba bia awrade do wo fa ba bia odu be sie ama na bia ne sɛ wawo na wotwemi na wotwemi nsa wo kɔ pa ayi ba baby police kwan ade nko a wo dachi a wo di agoro ntira ema ba wa yesra mo nhwɛ mo dachi yie na hia kata so sie dachi eba from dachi be ni pilolo wadam okra mfo obi aho na hwɛ so sua wade na baba wei kyese mi hunu kwada mi ensa ani sɛ adwin na ni timo wadi ba sɛ mienu edika anya ne dia kyerɛ dia na yɛ ne dia so mienu kra sɛ mo brɛ ho nura mo kɔ fa gyegye ya fa ansa na munya bai ya ba sra mo kwada no nkom school ate na be kakra be from Matthew awade yɛ di nyansa ani nimdeɛ na ware mame dase yɛ be yɛ die ne no enti bemena mame ma wa kwa aba ya na po mo te sɛn wako wudin Haruna de Zakari Haruna free na bae mozizo yo awia de bako ene me yele na wo ho nyande ne wa ya che na ansam yo hosa na dan ya menunu de men wor ka kraka ne ba bia ya dan so mpa mienu na esim me filibontin ba ya wasisa ne niama no o ba menunu da no afro oro akofa ya ka kire de hono no de boss kuto saran saro den ana ofa ba ko sita ne niama no nyina gum ese me ba ya me sa adan sara o ba changi de on kan kire me adan dia bani na ba me de bisika kora 20 million de she ko bo no ki waju kuni nyina me hunu ba bia sika no sisi na se mo pra na pta mun shi ne dia mon ko hwo ampa o mon ko hwo ho no se me de she so tuntumbu o mon ko hwo na yi sika no so se ne ba mo se mu bie na mu kai o mo kai 20 million me se me ba na mu shi no a me kan bibia wo ba jari da bi nko mu nyini me ba sisi an ko mu nyini ko mo ngendi me ba sisi a enti ko mu nyini enti no ye ne ye rayi nko mo che sei bibia si ama wan hwe yi a ye de ntansa ebobo wo no se wo no na ye e be chechire nyina emu na emom no bra homa ne so na ye ne nkomo 0243114497 0243114497 0243 Baba girlfriend. Yenwie baba yenwie kra why? Feni e be chase. Kra be kumi asasi so. We didn't. Yeah, you can bring them from the chase of me after. Na the American say papa na do na tema ba na restaurant so nche na ibia enti so me so 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 because na bia eko boko de ba mo nda ma so ni nitwa onyame enka ho so nti braso oba Jomo TV no we didn't baby akasa free. Hello Obago me pacho mentie wo ho ye brain so esa na nkofo ogu akire we didn't baby akasa free. Obago yeah
Kwamo highway say one abuchu. Azu yega wade. Enkawos. Me abo kwaze goza bukuya jali ukuni kwa mleka nem ona dinzima uke kanta ma go mcha pa wade. Obako. Bemei. Aye sempo. Emei. The man tell for kwa. Ebi ambeje ni gwajo. So, woni be ma to mienu, woni nyawo dia. Me ye wade di. Ade e bra bone pa na ise mu boy. We da bushamu a ebe da bi na wo ko hema. Ade na bae. Obegina ade o to kwata man ko bomla wate. Me da se papa we didn't baby akasa. Oh, come fra went to me. We didn't baby akasa free. Hello? Yes. Okay. Went to me and you know so we didn't baby akasa free. Hello? Hello, we didn't baby akasa free. Aguna Pedro, Papa yeti. That's Papa 0243114497 0322498035. We didn't baby akasa. Okay. Hello, we didn't baby akasa free. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon. Edamasi. Nikata fra before from Kufi. Na dem person they can say that no idea why no after you know be how you can because you say you broken heart na you. Na me say the basa ni basa form the basa you wo kwai fa so kata see enye sa kwai sele o senka wo fa. O so nya bo tere no mai fishu ahun say the o kanu no kware amanya no kware. Akubata fa ina ho animo ase. E say na wo just ade na nye. Me da say we didn't baby akasa free. Hello, Marco. Yes. Good afternoon. Afternoon, by my uncle. Captain Bengo, Kenya and Saman. Marco, oh, what more? Remember the mission said, Beman on Kasa or Kasa, as for the person that Kasa can be Hanu. Marco, the best thrown said, Nina, no quiver daddy in Lan Sabu, no, dear, Bermano. Now, only one or not only before us, because the person of the Kasa. Asamaro. Let us say, as somehow no depression, Kasa, Dr. Bedru. You be your DNA no MMA labs within the baby akasa free. Me patrol akasa free baby and your friend starter. Sister. Me patrol akasa bema na den han. Ya dia oh yeah. Bema bia no so time ate ebro na farm ama ya show so de me kwajis kabro ni and ade opepo odama ohuye. That ndiye na na ohe. Let us say within baby akasa free. Hello. Hello. With mommy patrol be one on the why we didn't baby akasa free. Patrol, good afternoon. Good afternoon. Hello. Yeah, we didn't baby akasa free. Papa yeti. Me patrol. Say papa no our problem because it's the kasana or kasano. On say problem kaka pressure e da you know on no go take a side and man what it. Me da say onyame on sharp papa me fa de twato. We didn't baby akasa free. Project because every do go na fun e me nya kwaje. Yo. Me sure why. I show you in FM sa ha ma my friend. Mam pacho mi nya kakra pa o. Ipache the production line to so anu wafa. We didn't baby akasa free. Hello. We didn't baby akasa free. Sorry, no. Hello. Mami yeti o. Pacho. Bra na sab enye de. Boy na sab papa na sab enye de. Dodi ya na enye. Dodi ya na yere na enye. Me da say
aha ene ede mosie dwumadie no eya akoma mu nsam wa akoma ena fe onua tv eno nti obetumi ahwe wo nso wo bia betumi edo case no aba ne yaka ede ama kama ye okuma sia skwa ye ne mo no ene hwe ne mo abusu apani sami ya champion Suarez Pepe Little ena fe Mohammed ede Akoma Sports to aso.